In this update, government reassurance the Iran war doesn't imminently challenge our fuel security. An economic security ministerial oversight group is being set up to focus on fuel and supply chains. Finance Minister Nicola Willis says we already have up to 28 days of stocks of petrol, diesel and jet fuel. We have up to a further 29 days worth of fuel already en route in ships that have entered our sovereign waters. Oil supply concerns are reverberating through the global share market, but the damage could be recoverable. Tehran's closed the Strait of Hormuz in response to the US and Israeli onslaught. A barrel of crude oil has topped $100 for the first time since 2022. Generate investment specialist Greg Smith says investors should maintain perspective. Markets, they do recover. They get past these crises. If you look at the S&P 500, the biggest index in America, that's up around about 80% since the lows post Russia's invasion of Ukraine. At 5 o'clock tonight, our share market had fallen 3.11%. Believe not enough children are learning te reo if we want to achieve a bilingual nation. New data shows more than 28,000 students were taught the curriculum through te reo more than half the time last year. That's up 71% since 2000. Māori language advocate Stacey Morrison says there are still 250,000 children who have no te reo Māori education at all, so there's work to do. I do think it's an everybody thing, not just the teachers who are already there and fluent. One thing is valuing bilingualism, because there's a lot of benefits of that. And then we can go, okay, so how are we going to do that? All visible oil in Akaroa Harbour has been cleared around Navy vessel HMNZS Te Kaha after a spill yesterday. A defect in an oil cooler caused up to 300 litres of lubricating oil to flow into the water. The Defence Force says although tidal movement may have let some oil spread, Environment Canterbury and harbour authorities are satisfied with the level of clean-up. That's news. In sport, New Zealand cricket high performance director Daryl Gibson is keen to see appearances in white ball finals converted into victories. The Black Caps' 96-run loss in the T20 World Cup final against India is their fifth defeat in a limited overs final in 11 years. Gibson says consistency is great, but silverware would be even better. We're one of the most teams that sustain their performance the most, but getting over that little hurdle of performing when we need to is the thing that we're going to have to improve on. Corey Peters is hoping to adapt to the conditions in his second shot at a medal at the Winter Paralympics in Milano Cortina. He contests the Super G later tonight after fading to fifth in the downhill. I'm Raylene Ramsey. E vai mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze alikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze
Ja, whaatalo whailava ma le whaaloalo I le whaafonga tapua I le tātou watinu I le nei whauvanga o le fiafi. O le tautua whaawau pia mo oe le radio Samoa se fululima I watolu a mo le tātou podkalame whanga solo le amatanga o le nei yaso. Ina wa, mai atu le whaiunga le nei yaso ia sa e PCA au fufuanga mesio podkalame whanga solo pio na masani I le whaiunga le yaso. Fufuanga fale ainga, fufuanga fale maftanga, fufuanga fale kalesia. Ia mau oe lava fufuanga pio nei ai e taulunga. Ia iloa. Ulu fale antu le mota tampua I o le tātou atua. Ia mo tātou talaia whaitutoa mo tātou ulu fale atua I pei tātou ni iangel. Io. Ia mo tātou tampua I. Ia ma whaafo I le vi inga I le atua. Whamoe moela sa ia te tātou le anganga o le tampua I. I le anganga atoa ma le whaamaoni pauna o le. I tu a inga tapua inga e whapenao na fia sila mai ai le atua. Eo he, o le tangata tapua I le anganga atoa ma le whaamaoni. Ai leo le tangata fo I le e mo ingi le si maka e kau pula le si maka va aipo alango se va le si do makua le faia ia o le ai masauvi inga e failu mo le tua le fai mai fa sepa ia I le pule kasi le si do makua ngai faia ia ai fa moi ia sa ile anga le o le tua I le fainga taulanga I le aso na nafi tantu to tuli ma tantu tapua I le tua tātou whātu ese ma whaamangalo ia ni au mea leanga ma ni au mea se sa whaia le yaso na sei ma vai atu nei ia ma whapenao na toe whaafowina ia le atua o tātou ma whauwhau lea lawa kako ia I le aso ngafua o le iwa I nei o aso mati o le masina lona tolu o le tausanga lua o nwono fo ia le vi inga ma le whaaftai le atua I lona anga le lei mai pia ia te tātou e ui o le tātou savalinga e leo se savalinga e sao ato atoa ma le lei lea teimi ma lea teimi le anga o le auso leo le lei ma le anga e le mawhai le lei e alu e tu le anga e le alu fo I le anga e tu le lei e o so se mea e alu e le lei e alu e folo ia ma le anga lona winga o le whainga na o le soifuanga ma le o langa nei o lo o e soifua ma o wolai o le taimi wa le lei, o le taimi wa le anga, ia, o le tala le tusi o le tu mau, ia, e whao laina. Ngā raka ngaka e ku mau e whao laina. Ai a wha pē ke ku mau, ai pē ke ku mau malue lue. Ia yalo ua vangoa, ia yalo ua vangoa, a ku mau, tu mau, pipi I mau, ia ma wha pēna, i ona tātou a watu le tātou taulanga o vi inga mal whaaftai lumo le tua. Pantalo whailava mal whaaloalo I nei ta mamana tina mātutua. Ia, mālolo si fumaruia ia te o tau. Whaaftai le lofa maranga le leo le tua o te ina mailo tu si fumaruia. Le ngata whaileo le mātawala. So I sunga I whaafia ngainga I so se whata whaitaulanga. Ia, wale tua malono fina ngalo e maise. O le fola ma le lau ngaina. O lana upu whaawina ina ia whapena. O na tele ni anganga I aina. Molo na malo. Whaantalofa ma whaafiloa I pantele ma pantele te mai kei sa monike a fionga I epkopo malante fsosoni whaapitoa le whaantalofa I au na whaifi au tālai. Missionary o le tātou watinu o I lātou ia o vai lua tu I aile nganga o le atua. E lātou te o e tālai lona fina ngalo ia I so se atunu o le lalolangi o lale tuspa ia I o tō atu. Ia ma whainu umalava ma so ma pampatiso ioe. Ia makua I lunga o koku ngala mepa ia susulu ma pupula atu ile lalolangi. Ia wa afa pe kuku lau la mepa manga ngai lalo ngofo ele ia masesi I lo mai. Paule me mo lau la mepa nga o loko e mua I lava oie lau. Ole ke yor ko wa ngova me wa ko e mua ku lau la mepa ole la mepa ia tutu ia matoi lunga ia susulu atu ai ie oile fale uma. Kako la unga ngaringi ia fiafilanga lupo vai aku. Ua luas fumaltasi minute ua te ali tu la yono. Tau tua le radio Samoa fulima iwa tau la mo. Male tanto por klame whaangasalo. Musika mole manawa ngaluengo le neifo ia fiafimae al kako pese le kako asiasia kule urupo. Urupo o amai oringe vanga le fiafifa moe moe. O ngā lava le la urupo. Fa moe moe fo ile uravale la urupo. O le whaunga lava yaso.
ia fa moe fo ele I the la upo o le fa ngola yaso le watante wa songa fua lo sultasi minute wa tele ono ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo fai falele au mea ali ulupo o enga ke ya mai le fale ole kulengu ole ai kala mai kanga ka ole ulupo makue fa ale kongunga kele se fa malie aku ko ya inga ese se le ulupo onga ke fai ai ola ulupo o ele ka apo ele moe golofo ila ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole a poi de kala mai kangaka ole ainga oia la konganga mea a ole a poi e fai mai kangaka ole ulupo amusa solenga i mea ulupo fa amore mole oe ainga ele au tanga mea la ulupo ese se la le ulupo boga che fai ai Veilo a volei si ulupo con atai ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo Uanga oi maumanga akangaka Uai povi mapua akangaka Aina ole kasi ale kandaka ale ae kau Ele aia seisinale ulupo o lava Shefa amole mole ele gawela ulupo Ola ulupo po ese asia ile loku ele mi si se lo tu mi se asusa ai fai falele ele fale uma ulupo Samoa ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey ulupo ole ulupo lava ole ulupo ele fa ai longa ina oni ulupo ole ulupo lava ole ulupo hey
Nai whawhiwhianga su Loyal Radio Samoa Flima i vitolu a mo matata musika mole manava ngalwenga le nei fwevanga le fianfi ya wa foi ya fiangai e fo le tanto watinu ya masinga nga se senga o le nei ya songa fua i lo uteltonunga na e tele le tau mafana sa tutoe mai le sona na fia ka ko koi palasi le i kamanga fa pa le nge foi le fiafi o le songa fua ya la to Luis Frono Bidute wateli tula ono Patalo fatu le tanto por kalame ya mo la to mo le mafuta mai ya na manu vesemotu makalio manor se fumuia fa tel fatasi mai fatalo fatu fo ya tupai matuna fatu li fa tel fatasi mai lungo le tanto YouTube channel le mafuta mai ya Rato Sifa ya il tanto por kalame mafuta mai fe foi point England tololu ya chata sai fumaria fa tele fata si mai se uso ya leva polo pauli yoelu unga po fantalo fatu prada malor se fumaria fa tele fata si mai ile nei foi vanga ole fiafi tiresa ene mai lungo le tanto YouTube channel malor se fumaria Ken Palmer malor se fu mai Brisbane au Italia fantalo fatu malor se fumaria ile nei foi vanga ole fiafi musical radio Samoa ina walus fulumale valu bidute wote ali tulayono Ola
sila fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise top up ale Digicel. Be lafo I fo I tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. O le Accounting 2000 Limited e whailai au la fonga businessi. Ma isi la fonga I le mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai ate oi. E fsoswani fo I le Accounting 2000 Limited I ate oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I ate oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva, lima tasi tasi fa. O lua lua, Fafi tuiva, lima tasi tasi fa. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ole long malo sinol tanto por kalame ia fiafi te tasi ia pe one ile tanto company le na se teimio I luma no apanelea ia e failo ma failo ia te oele tanto tu le na ia le fo ia alo ia pe ona ia lona tau amo so tau amo le tanto por kalame ia ma le long malo sul tanto tu ia fiafi ia asonga fua se ia pa iona susa ia se teimira luma no amatule mo ole lanto tutua ia e swani mo epe fa pe ye ni vaenga te fia malamlama tulanga tau na fonga ia o tupe ele te tau ona e te tongia ngai do official la fonga ma tupe e te tau ona e te tongia se teimira luma o se atu mole tu mo vaenga le namo lo sila fia pe e fia ma lama tili nisio vaenga tira sa NF telfa te se mai lungo le tanto YouTube channel na manu alo fatu mo e so fatua fa tele fata si mai le nei fu vanga la fiafi manuia foi ia fu fuanga manolonga ia pe ona ile tanto proclame ile nei fu ia songa fua fai tawa tu tanto report le nei fiafi o le fai lo mai manu malo le alo le tanto tinu jai o petaya ilana fusuanga pe ona ye foi le nei aso sane America asonga fua le tato I Australia New Zealand Samoa ia mai se tunu o langi ia mai ata misanga sefulu malelua o fantasi fa masino tunatu mon malo ia jai o petaya pe ona ilang ta mafainga ia ile nei foi vanga le fiafi aso sai America ia pe ona ia na talong tele do pena mo se avano te mai mo matamata ia au tele I matamata talong le mo se temie e matamata ia le ai fa lo mai nei tatu reporti ia o le nei foi ia fiafi ia pe ona ia ile tautua ia ma ua manu malo ai ia le foi alo le tatu tru ilanga talonga pe ona ile so Sina tanta report me lungo le tanto wala pe ona ia le afia fiola songa fua la tau male manava I ngaluenga Southern Motorway le ngai mai le taulanga I le city ia lo fa pena ona poloka ai le o lo mingoi pea lungo le tanto motorway sile nei afia fi so vaenga la volo e ngai lungo le motorway ia fai le mulo sa le fai lo mai le se fa lave ia pa o le mea o le temi masani la foi o le pisi ia so se vaenga tanga ia tu ia lungo le tanto wala la papa fa nga solo to beach heaven le fai mai ia so longa le feo inga nga foi poloka le titi lungo le vaenga le na ngai mai le tatu maleva le mangele sawi ate matou lai fai sipoloka le titi ya alo mingoi foi vanga na ile ngai atu I matou manukau manueua takanini poloka ina fanga solo atu I papakula ia manga I kuna fai tu ia la lava fai sipoloka o le nei foi vanga ole fiafi pe ona ile tanto reporti ile tu I sasae be malanga atu lungo le tanto motorway tele off na ile meta o mayoro ia fangasolo tuna I te irirangi fangasolo atu I blockers pay ia fa
lelei ia tatu feo inga le na fo itu fa nga solo tu nai New Lin le nganta fo le Couston na Glen Eden ya o le solo lelei tatu feo inga le nei fo vanga le fiafi fa si poloka le tiltilo atu le vanga le anga ia tu mo tatu o tahu le nganta fo le lungal motorway off ram in Mount Wellington ya pemiua le ngata fo lea o le vaenga na o le failo mai lo poloka nga ia tu nai le meolo ile tatu mo fo lea le Silver Park ia makua i poloka le nga fai ngal vaenga na ia lava la on sai ia matulanga pi ona ile saunga le mumo tatu i lungo la wala ile nei fo ia fiafi tulanga na ile tatu report i lungo la wala ia le ngata fo lea o le fa fonga mai le tatu tinu inisio vaenga pi ona ia le feo inga tatu ta vale ile mana vai o ngaluenga ia ale tatu tinu le nei fo ia matanga va yaso ia male nei fo ia songa fu no winga lo soronga le feo inga ia pa o le mea fai le mulo sa ia malava la ono sa i lungo le awala ina ia mau e pe tatu le saunga le mu tau nu fifia manuia ia i lo monta malo lawa fa atali mai le lo matua mase kuka ka ngulu o se kuka manongi mana ia e fa pena ona fa nga solo ite mo fitanga le nei fo ia fiafi Fatalo fatu ya ribo raa o kuso o sole alo fatu wa prana vimo fataile fatasimaile ni fuvanga le fiafi maenga vai toa le ngata follow ni so la to ma o tanto proclame lungo le tanto YouTube channel alo fatele mo to fataile va mai Sigo,
Loi mata Paula manisi na musika mo tātou le nei whauwanga le fiafi mamoli antono whaanga ma whamanianga mo le tātou paanga le mafuta mai au se tādi e lunga le tātou YouTube channel Vimora au kuso 552 so i fōmanuia Vimora au kuso alofa atu mo oe ma le ainga ma lo fo i le ngā lulue i te au mga luenga pi o nei ai ia le amatanga o le asunga fua masalo nei le lei mai le tano tau ia o tau nei au se tālia lofa te atu ia ma manuia fo i fufuanga ma porklame wha ngā solo nei fo i vai aso Taua ve whaatasi o whaigata Whagalo nei mawhauwhauga pe aisea Le alofana vea le mataua whaavae A o leiua avea mateua mamae Amma vai o timuga Ua lagi lelei Te aise le pogisa Nailo meuma Oni asua lelei O asua masei Fai le tonu eilo alemoni Olo alofa La o tu mau pe aloita Le alo famoni le fa pena o na uiga Le nei la lo lagi ua tu mui fa o sosoga Ia te patau la i tau nuu o manaoga Amma vai o timuga Lagi lelei Te aise le pogisa Nailo me uma Oni asu alelei O asu amasei Fai le tonu eilo alemoni Olo alofa Aise le pogisa nailo me uma Oni aso alelei O aso amasei Fai le tonu eilo alemoni Olo alofa Samoa lale ua tata mai I le leitio So le sunga e toia ina loma tua se tatou o Aua le whātua ia e whai mai lau toninga Savali whalusi mai o le tino puta Savali whalusi mai o le tino puta Se tūlai mai o e le ngā e te toto maualunga Tope tope mai o elena e te mai suka Tātou sawa wali toa tele langa mai O sau lela ma o Sophia ai O sau lela ma o Sophia ai Ma pēr lava nai papalangi Ma lātou pāle koleni Tu mamai na e tamaiti o le kokonati Ta vale nei masola
e la ala ala matau ta ai o le popo mamo mai le fua mata se tu lai mai o ele na e te toto mawalunga tope tope mai o ele na e te mai suka tatou sawa vali toa tele tele la mamai o so le lava o Sophia ai so le lava o Sophia ai Samoa se whamalo le tau longo longo le au eva eva ua tai mua atu le tātou solo so miti afu e te mawai le ofisa e tau ngofie se fulu lima tala e tau ngofie se fulu lima tala a mulo loto sau nei lo ai whatai tai Savali le mu, savali tele vave ma fa nati nati Uma le savali nga ua fa solato Ai sau moli, ai leo se vai moa Ai sau moli, ai leo se vai moa Ma pela vanai pa palangi, ma lato pa le koleni Tu mama ina e tamaiti o le kokonati Vale nei masola e la ala ala batau ta ai o le popo mamo mai le fua mata a mulo loto sau nei lo ai fa tai tai savali le mu savali tele vave ma fa nati nati uma le savali nga ua fa solato ai sau moli ai leo se vai moa Ai sau moli, ai leo se vai moa Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai If you can do, doctor said no tonga fiti Come and join to walking Samoa Make you happy and a ta-ta Make you happy and a ta-ta Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai If you can do, doctor said no tonga fiti Come and join to walking Samoa Make you happy and a ta-ta Make you happy and a ta-ta Ma pela vanai pa palangi Ma lato pa le koleni Tu mama ina e tamaiti o le kokonati Ta vale nei masola E la ala ala batau ta Ai o le popo mamo mai le fua mata Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai If you can do, doctor said no tonga fiti Come and join to walking Samoa Make you happy and a ta-ta Make you happy and a ta-ta Make you happy and a ta-ta Make you happy and a ta-ta
Nai pa fianga so fi floi mo tātou le ne fovanga la fiafino tu la male tātou te milo te 5 minuto na tālo le fitu a tālo fitu ia o le te mi masani foi ma fa fonga le tātou te nuu i le tue whaasalawina ia o tātou tala mai sa mo pe fa pena misi mai ia te o le tāon valu le tā ona le la le ngata foi le le tu la sifurma le lua o le teimi mulmuli pe atali tu la fitu o le nei foi vanga la fiafi fa whewrai ma fa talo fatu na nai mau ama anai mafuta mai sini au se talia lungo le tanto YouTube channel ma lor se fumaruia se uso ia vaenga vai toa vaenga kano for prada fa tel fata si mai ile nei foi vanga la fiafi o Jerusalema ole si ufo fonga uangi malu mai etena uango tolona la uamapu ile ngaluenga uafulelea osiana tautua uavela tofila ule au anae ole tangalo safune sasua ingaue uatimu wavea uapopo se afaleu mafalelo ualangi valea uasola letama uamalu ile vateatea anivai soia ete faavau aia te paile ma atuli manule na uamau ole tapasasi na mola ufanau ia sui tulanga ile lotu ini asosau e wale si ilongo ile tafafa ile ekale si Samoa ole la mosa ile tawaluma komanua uatu umalo letu ole ngaluenga tofila ule au anae ole tangalo safune sasua ingaue uatimu wavea uapopo se afaleu mafalelo ualangi valea uasola letama uamalu ile vateatea tofila ule au anae ole tangalo safune sasua ingaue uatimu wavea uapopo se afaleu mafalelo ualangi valea uasola letama uamalu ile vateatea Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātou o tunu a matanga fo i o le vai o sa fo o tātou ma futa ma whelo i ai. Tala tau longolongo mai Samoa. Usimaya lau whaafonga. O le tanga vai po le fu o le malo tu to tasi o Samoa na ufi ai le saa. O le tai au le kalesia so fitu tuto tasi Samoa. O se whaaloalo mawalunga le malo le sauninga whaapitoa. O le tu malo le sunga i a pasta ala i moana wili papu. O le tai o le malo le fionga i le pale mia le sunga la audia le mali atoa le watea polata i wafosi.
Na whaia le mōli mau o le malo o le sauninga whaapitoa, lea sa whanga solo le malu o lea kāle sia I mangele, I au kilani I niusile le sa. E pe ona sa tu uai lea tunu e le pāle mia malo na whale tua I lea sto na ina te nei. E le ngata le ufina o le pusa maliu o lea te itai wha le lotu li tanga vai o le malo tu to tasi. Ai na tau awa tu fo I le whale tua o le te itai au le fua, o le tātou tunu e te wina e vea mapine wha mau. O le amana ia ma le whaafetai e le malo o le ngā luenga wha alea nganga, a lea whaafengai ngā. Ua wha popo I eiba le tuina o le suafa o le whaafengai ngā, le sunga I ala I moana wili papu, I le lisi o suafa I lātou o le a maua pine tau aloa, I le whaamana tuina o le tuto tasi o le tunuu, I le masino uni. Na wha iloa I le fionga I le pāle mia I lana mōri mau lea wha alo alo, wha ta sia I ma le mea alo whatupe le malo, e se fulu afe tā la Samoa. Na tau au fwoi e le pāle mia ilo na tūlanga o ia o le teitai, o le vaenga wha upu whai o le wha atua I le atua Samoa utasi, le mea lo whatupe mai lana pāti wha upu whai, e se fulu afe tā la tupe Samoa. O tā pena le tātou whainga malo whitwhilia. E whātūlai le mawhitanga e ka le sia kerisiano o mai Samoa, I le nei lima tausanga, la tau te whautua ina le tātou malo I le tūwha le nganga. Tasi lea, hana tua lalo na whai. Ma o le taimiri nei, ua maea. O na whiri uma taitai uma o e ka le sia kerisiano uma Samoa. I le whono whautua le nei, la tau te whautua ina le tātou whainga malo. I tūlanga wha kerisiano e lima taitai nai ngā luenga, al tatou malo. E whau au tō vai, o tau fia le tele o ngā luenga le sapati. Le whau tō sisila, ua whai le tatou waso tatalo le anapongi ma le tatalo yaso lulu uma. Ua le na o le amatanga o le tausanga e whai ei le vai aso anapongi ma tatalo. A ua tatou tatalo I le lima sfururua vai aso tausanga atoa. Ina ia wha au ai pēr le nganga tatalo mo le tunu. Ma o to tonu o le nei whau tua te talo. O loo iai le suafa o le tatu e ka le sia. Asfitu tuto tasi. O le aso mua iuni. Tausanga nei. O le tatu waso tuto tasi e toe wha manatu ai. Le aso na sisi fo e le tanga vai o Samoa. E tātou te whawhetai ai le tua I le tātou tuto tasi o le tātou malo. Alo whapena o na walauria le lalolangi atoa. Walauria o tau uma pe a whape tau te abanoa tau te awhiotu. Ao le nei wha moe. E tufa ina ai pine tau aloa. Mo I lato uma ua afu, ma lava le lato tau tua mo le atunu. Mai ai le imaliu, le tama, taitai o tatu e kālesia I apasta wili. O mai o na tusi lo na ingoa. O ia o se tangata ia mana ia le tautua mo Samoa. Se taitai loto tele. Se taitai e loto alofa. Se taitai e mamao la na silsila. Se taitai loto mau. Se taitai e telitonu ilo na malawina. O se taitai e mawhai o nona wha mau popoina. Lona inga, lona nu, malana e kālesia. O se taitai wha wina. Se taitai wha utua lelei. O se taitai wha malo si au. O se taitai fi nau malo. O se taitai ono sai. Ma le loto mawalano. O se vaenga le mōli mau wha le malo le pāle mia, sunga la auli le mali atoa le ua te pola te wafosi au walau wha asara launga. Ale kāle sia so fitu Samoa tuto tasi I le lalulangi. O le amatanga o le nei vā yaso, ua wha moe toi tariwa I whanua le lato I le ea ma le opea I le ala, o le fionga I le pāle mia malona whanetua, wha pēla na au malanga. O wha ilo lau tele le pulenga le lakapi Samoa le wha mawai ai, o le sunga I atu I le epalu bestori aisa I le maria lea ngoi, ma le tofi te whono o le komiti wha foe, o le pulenga le lakapi Samoa, ina uauli ai le lua sifuruono tau sanga,
O se ei tuila e pa i le tofinga, e se mai le tolu tfuru lima tausanga, o loto lo toi o ia i ngā ruenga le ati nae, o le tā longa la kapi i Samoa. O le wha mawai o le tamali o se toi urutai le tā longa upawhai o malo, e pe ona se ei le tofi whai pura rona i tū malo o le pā, mo le silia i nei le whāsi furu tausanga. Ai sa avea fo i mapale mia mo le luas furu tausanga o lo tūla i nei o ia, o le taitai o le tuangai, ma le vanga wha upawhai e pui pui ai a le tau o tangata. O lona sao i le ati na o le lakapi o wha awhiteia, e le pūlenga o le tā longa i lo tātu tano. O le asfraide o mawai e pe o na wha ilo ai e le sunga tui le pa, i a wala o wha asara launga lana pāti wha upawhai. Na ia talo ina ai le fono a le pūlenga o le lakapi Samoa, e wha ilo i aina na wha i unga e wha mawai, ina ua mai alo na teimi i le tofinga. O le tausanga e lua whina ua wha mawai se tasi o tamali i, sa avea matei fono le sunga la auli Ellen Gray, na se atuai tui le epa le tofinga, ma o tausanga na tautuai o le teitei fono le komiti wha foia le lakapi, na si tia maua nunga i le tūlanga o Samoa i le lerolangi, i le nei tā longa na ausi ai e le au lakapi tere o le manu Samoa, le tūlanga fitu. Wa wha iloa le lakapi Samoa le se atuai, o le sunga ia papali i nā mula ulu sami leota, o lo avea nei ma pele stende le lakapi a Samoa, e tau ave le tofinga teitei fono mo se teimi, e tali ai le whiriwhiringa o se teitei fono fau. O le asunga fua nei vai aso wa whiairo tātu utanu e se manuao, o se vaasu e sue o le fitafita o le sami, o le malo farani, e wha mautu le atunu o New Caledonia o se territorio le malo, i to tonu o le Pasifika. O le manuao o le Vendei mei ea, e tolu aso o le a taula ai le wafu tele ia pia, ia ma le a whaia nisi o na ngā luenga whesoa swani, e pe o le toe whaale lei o le whale aonga whaatei tai o le fio anga o patai whale la tai. O le ati tala fo i mo le mai mo ina nisi o whanau a onga, e pe o whanau me le aonga o le a mosa o Sabavau, whapea whanau o lo a onga whaaseila, i le University o Samoa. O le ai fo i ni au tā alo le tātu o tunu o le a tā alo ma se au vori polo, a le au waa o lea manua o e whaia lea, i le malai ta alo i tōna i mato. Wa wha i roe le ofisa o le malo o Farani e pia, o le a wheo Samoa e lea manuao, o se vaenga o ana malanga asiasi, i a tunu o le Pasifika. O le isi manuao o le fitafita o le sami o lea malo, wa wha moe moe a wheo lo tātu o tunu i do o ngā tonu, o le masina foua a perila. O le tausanga nei e pe o na wha i loa i se pepa o wha mtalanga, wa wha i longa i e lea malo o le wha se lau tausanga, talu ona wha mautulu na malosi wha fita o le sami, e pe ona iei ona whaatau po o manuao. Wa avel wha fitai o le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina i le pule nuu manisi o matai, o le fio anga o vai moso na lango ane i sa i linga masue suenga, wa mawhai eo na mōlia ni ari i televau se tō wha, wa tua ia le wha o lima i se tama onga, o le kolisi maa walunga le kale sia Yesu ke riso le aupa i o aso e ngatai i pe senga. O le au audio les fraile o mawaina mōri mawina i lea ngā yoinga, ina ua salalau i le api o fōringa se ata video, o lo wha ilo ai le oso wha i a ali i televau, o le tama onga o lea kolisi a o savani, i se vaenga o lea le tele vai moso lo i ai le ana lau papa. O lea tapu e na fesoa ni tele i ngā luenga leo leo, ai maise o i meri mai nisi o tangata lau tere o le tino. O tala amatai o le amatanga o le vāiaso, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vāiaso. Lawa tula mai le tātou taimi le wanti le nei fōwanga la fiafima le tautua le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo se fulu mirute ua te aile i tū la fitu. O le taulunga i fwoi nao le tautua le tauwha o tanga vaia tipi o tanga vaia ia i le toi whaasala la wino a tātou tala mai Samoa i le amatanga o le newa yaso ia walawa le whaafunga mai le tātou tinua mai se lava tātou i le mausia vanoa mai lava le tai au wha solo mai le tāsa furu mare lua ia ma le taimi muli pe ona iele newa anga le fiafi ia ma le toi whaasala wino a tātou tala pe ona iele tātou porkalame ma le tātou tala mai Samoa o mena lo tupu i le tātou tinua Samoa sa taula u tilo male i lunga Facebook i tamaiti nei e tōtoru. E kasi ala wa aie makuale i angiru mangai. Ia on mea le tau e tātou fōilea mo le malo vale.
Le ai se a whautauta wanga le mimika ma malo vale. Ai longa fo i o i sea onga. Ia, ai whaafitai e li ma whai pule la fio onga vai moso. E leo koe i se tupulanga vai moso o koe whaapea ngionga winga. Tupulanga vai moso, le lau vai atu. Tupulanga vai moso i aso ia. Sa ma kua i ula vale aka maki. Aua whai ala o mai le temile nei. Ua foilele wa whaongama fo fau tamiti tupulanga. Ma fo ia i loa e whaonga tatau le taimi. O le tasi lea tupulanga sa ma koi maka ukia i vai taimi ia. Wa whaila si ma mao mai o vai taimi la i vai kemire ngei. Wa se a ka koe vai se kamikiki vai moso. O koe wha ngaronga malo vale. I ko inga skaili la lenga whai ala wali ia. Au leo ka koe wa aia lea i se meo tupu mai i. Ia ai longa whinka miki vai moso. Ia ro whinka miki mai i ma o le lalolangi la e ngongo fua inga. A leo wat anginga mai e le ngō o le fio anga. Ia mata walea toi le fio anga i le malo vale le na whai. Mo laki la o le la veo si tama titia onga le sa suluanga i lungo le awala. Ai whaftai inga luenga a li ima tama itai leo. O lewa mo lia mua makua i ka kauanga wha ma mafa le tūla whono le tupulanga. E le ngaka lai le melenga kusole. E makua i angoanga fusu anga i ka ke wa aia koe kupulanga i le tātou te nuo Samoa. O mele a tātou wanga i Samoa. E wa ile saunga le mu. Wa ile saunga le mu whamol. O le saunga le mu le tate whai atu ai. Wa ile saunga le mu. A ua ke la kui Samoa wha adi e o winga fo i e wha peo e ke la kui fafo. Le ai. E le wha pe ke la kui ngengi usila mau se kāria ma me lika nga e la kore pei o e kingi Samoa le ai. Oe. E pawar me le whantul tātou por kalame wa ai lou saunga le mu. Au ngisi a mea. Ia. Waanga le nae whaitete fo i tātou. Kako wo fo i kako mai ngei whai fo i lunga ko viro Samoa e ama. Ia koko e whai kio se tātou atunu. Lelei. Ali a ratu le tala le tau. Tātou pisinisi le langolango ino le tātou por kalame. Le nau whai atu. O le la waku. Whawhetai le Accounting Luanfe Limited. Mo le langolango ino le tātou por kalame le afiafi. I afiafi. Whawhetai tai i eipe amana o miesef soswani. E whaila iau la fonga pisinisi maisi la fonga. Ile mai ai o le tausanga whale tupe i tausanga uma. Awala le mwhai eo na e toe maua tupe te tau o na toe fo i mai i a te oe. E soswani fo i a te oe. E alo ese mai le tutongia o tupe e le tatau ai. E mawhai ona soswani le whaatulanga ina ma le whaila ina o au la fonga uma. E wha pēm soswani fo i ante oe, e maua la fonga toe fo i mai. Whafso tae ia pakan prasanta mai fiti, Accounting Limited, a lua afe, ile telefoni o lua, wha fitu iwa lima, tasi wha. O lua, wha fitu iwa lima, tasi wha. Kasi le vaenga i kelenga le malamalama i tātou. Kasi fo i leo vaenga i kelenga ki ngā ilo uru le telo taimi. O le te tinga inga te whaingaruenga. O le financial ia foilia. E ele teime maua ile me ta o le tax refund. O le tele ala tātou le teime ne, ele se tax refund. O le mea foilelo le payback. Masalo e to tele atu le au payback e ngailo la te refund. Ia, e wisi vaenga o le se o lau tax code. Ia, o le mena te tauana e wala awai i lau kamau o pakas, prasad. E whamalama tia te oe. Peke whanga sa o ai o le IRD. Ina ia whamalama tia tātou wanga, sori a mea foi. O le mea lor ki ngā inga e whaingaruenga ai, a whaimai e payback. A leko kongi le tax, o ka leilo la pala sa o ngongi mea. Te taulana e malama i vaenga le na. O le ngaluenga ngā, ia lau kama prasad. Walau telefoni o lua, fa fitu iwa lima, tasi wha.
ia ma fesili inisio vaenga mo lo fia sila fia ia ona ivanga na ile nei fovanga la fia filongo malo sina tanto proclame ia fia fitaitasi mo lo silfia talo se mele tanto proclame ia male tutua radio Samoa Falima iva tolu amo Amatanga leva yaso langi lelele talo tau mo tatou rona mafanfana lua sumar tolu palasi melo na malu sumar fitu langi lele tala mai lava talo tau mai lava le tai ao ia fa penale woni ia male afia fiole so anso antai ao fa mawina lua sfun tolu tikeri rona vevela sfur maleono lona malu langi lele fo ile anso antai ao pe ona valo ia mai ofisa va aitau fanga solo tilo ngatu tonu leva yaso lua sfun tolu lona mafanfana sfur male lima langi lele fo le tau mo tatou le anso lulu fanga solo tilo anso tofi lua sfun tolu ile sfur maleono lona maulalo pe ona yai Palasi timunga mo tatou i Samoa inisio vaenga tele teimi whapinana whailo mai palasi timunga tu mau peala pata inga malolosi mo tatou le ngatu le palasi timunga ya le ngata fo ilea o le savili ya whapenao na tu whatau inisio vaenga i lona vevela wha atulanga mo tatou luas furma le valu i le luas furma le lima lon malu pe o ne yeli talo le tau mo le tatou tinu o Samoa ya pe whapena te sa unisio whaingamalanga mo le tatou tinu i le amatango le neifo i yaso Tatou se antu ngata ifalo le tatou tenu sfur fitu minute tas fulu le tai ao sua ngata ifalo au kilani mau mali atu le tolu minute te sfulu le poa na nei o le nofanga one hanga le failo mai lus mo le tasi minute ta le tasi le vavea sua ngata ifale mau mali atu le ono minute ta le tasi le wodi le so tai ao fanga solo atu le tau mo matou nei manu kau het sa valu minute te sfulu le lua ile po na sua mele ngata ifale mo mali atu le fitu minute e afans furma lua ile awuli na leila male no fanga muri vai pinti le failo mas furfa minute te furma lua ile awuli na sua mele ngata ifale mo mali atu le po na nei luas furma fa minute tale ta silva vel ole kalender fainga faiva failo mai fale tonu le so langi leita ao langi leila so lulu Apenala so tofi fanga solo tulan so fraile ya pe ona yele tulang o talo tamo ngati falo li tanto tenu report mai ofisa va ai tawi kilani fanga solo yai au fufuanga ya mole fai unga mai sele matanga ole nei foi vai so talo no tau ya le ngata fo kala kalena fanga faiva pe ona report mai ofisa va ai tawi kilani E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le ngase a ala lalovao. E ia wala sopo ma awala o tūlinga manu a le atunu e ola pea. E ui lava ina au tausanga maunga tūpulanga. E masani o na vaia i tonga vau matua ua ufi la au. Ma ua whainga tā fo'i o na ola ai ni vau whaalafulafua. Awa ua paolongia tū mau ma ua le toio o iaise la. O lo taatitia i lava na awala ma ilonga pea e ui ina ua taule whaongai na so. O ina e maua mai eile upu lea o le ngase a ala lalovao. O ni upu e whaamantalai mea tausi a inga manuu na iai talumai ana mua. O la lava iai ai ua tau le toe asia, pe toe o iai ni manatu o lea au ngā tupulanga ma lea au ngā tupulanga o na o swingo leo langa. Sui fo'i ma matatia ua whaamua i le taimi. Awane ingalo ilu tantu wainga o le suafa sao lu tantu wainga e ui lama ua whaasafua ma ua pai uma iai tu pae o no whaamsinonga. Ai e iai lava sulimoni o ngase a ala lalovao ye fito tonu iai ma tupunga ma iai le suafa.
O se tasi o whataitainga e whapea. A sila I tusi whaalupenga matala tu o Samoa. O lo iai se tasi o nuu I le vau whale lima ma whangawhau e tā ua o tā ua mai ana mua o si uvao. O le nuu ma vae mai ana mua peitai, e iai se teimi na o ese ai tangata manonofo I whangawhau ma sa mata, e o mai lava I aso nei. Na o tūlanga whale, ai ua solo atoa I le tonga vao. O si uvao ua ngase a ala lalo vao, ua leo toi no foia, ai loa lava ona o loo iai matai masuri o loo soi fuapea. O le ngase a awala lalo vao. Manuia lau whasonga Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Samoa wai la le vasa la le oi inu o le vasa. Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua tukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi filo malu. To feel it in the Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga
Lai vafifianga sufi floi mo tātou le nefovanga la fiafi male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ya male tātou por kalame fatalo fatu Christina Tanuwasa. Malo le soifu manuia Junior tui vai singano si uso alo fatu Junior faaftaile fata si mai. Queenie sa pa walo fatu le mau male tātou por kalame lunga le tātou YouTube channel. Fatalo fatu fo ia sina leo faaftaile fata si mai. Ile nei fo ia fiafi male tātou por kalame maise ia ole tutua ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ia male tātou por kalame. Nei minute ona tatala leo la ulaina ia mole whamanianga le aso whanau me le aso soifua pia whapeo le so ia lo aso whanau ni ngale ato evala au mai ia pia awhale tu lai fitu nei minute ia ona tatala whono le tātou laina mole whamanianga le aso whanau me le aso soifua a soivale ni o mati lua o luano. Pipa, pipa,
is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O lea o te tala ina nei whaataloanga mō fuafuanga whaalatausanga, a te pūleanga anua au kilani. Mai mātou te mo o mia sau manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ianei le akhaveyourSay.co.nz/our plan. E whailo mai ei so finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O le Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businesi. Maisi la fonga I le mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E fsoswani fo I le Accounting 2000 Limited I a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I a te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Whawhituiwa lima tasi tasi wha. O lua lua, Whawhituiwa lima tasi tasi wha. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Leo atu le maile tātou teimi le wati le nei whuvanga la fiafi male tautua Radio Samoa luas fumal fitu minute. Ia ona tā leo le valu. Awa pe isa ua whamlianga le so whanau lo tala le tātou leida mo oe. Wala mai e tau tolu fitu tā siliba I vetolu. Ia pe whangama whaulunga le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel. Ia po le tātou emaili foi o le on air at radiosamoa.co.nz te maua le ai. Pea whape Yesu wa so whanau le nei whuvanga. Ole a fiafi. Selina Siosis. Whatalo whatu whaftel whantasimai. E puni lo whatu pele Fe lo alofa Vai totonu olo loto Na oe olo iai Na o tu si se la pepa Fesilia so alofa Peole manuele Fa appena oele pele Profea e te malai Olo swafa o te tiuai E ole yuga ole la lona ki Tate tu mau fatasi Moni lava o te lo faya te oe Moni lava o te mo o mia oe Mo oe mo ahu le fatu uavatu O lagona o lo uloto nei Hotele avatu ni masei Le alo fai a fai le lei Tiu ai le asonei Misi alo la le lei Wafa ape ai tanei Wafa ape ai tanei Fa appena oele pele
fafao te tiuai e ole yuga ole lalo lagi ole atatu mau fatasi moni lava o te alofaya te oe moni lava o te mo o mia oe mo oe mo a u le fatu a vatu o la gona o lo ulo tone o te le amatu ni mase le alo fai a fai le lei ti u ai le asone misi alo la le lei wafa ape ai tanei wafa ape ai tanei Fianga le nei foi vanga le fiafi na wata luas fulma le 2 minute le te na ta lo leo le tu la e valu. Ne tatu fa silanga le ua te no mai tau. Ia a o le itaina le tu la valu pe o na masani e le tautua. Ale sunga le fa fianga inga pasta poni fonu ti ma le tatu proclame o le tu le upenga ile loloto pe talvar. Tatu fa silanga awane ngalo saulo minga. O le tusir songa fa tasi e ma le lolo minga o le vau filfili. E mawai fa upenga o Samoa e se sifo tutuila mabanua. O liso tala tu o Samoa o le ngā upo le matafa yoi le matai le whainga o le wha lavlave. E pei o le wha poiponga. Ma liu o le oso singa o ainga. Fe sila wha inga o paolo. Se i wha aloalo wha la nginga o le kalesia. Ma le tele o le ngangana wha anolonga. E fitus full tala lona tau. Na lo fisa lava radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hope Avenue i Manukau e te mawai. Monisi wha matalanga vla au le lua no lua tasi lima i vatolu, lua no lua tasi lima i vatolu petanga i ane i le shop radio Samoa.co.nz te whai mai esau oka o tātou tusi le nā. Ainga sa lua whau le pito nu o tā fito i mangyangi. Mātou te whaatolo watu i au pa ia sau saunga tā Samoa pa ia lava mai le vavau e o i le wha vavau. Tulou na lava. Ai wha pito au ngafa le nei wha salalaunga i le ainga sa lua whau i le pito nu o tā fito i mangyangi. Wha whetai le anganga wha mawhanawhana. O le atua i le tamā. Le atua le alo ma le atua le anganga sa. Ua tafi e seina ai le ao pongi sa. Sa aufiti ai lo tātou ainga ona o le tu uo le malo e se tasi sa avea. Ma wha tamā o le tātou ainga. Wa iei se fina ngalo le afionga i le te fono ma le laulau a fono. I le ama tele ma le whaano alo e wha sila sila tua i le pa ia ma malu o le tātou ainga. A mai se paolo mangafa o lo o sema ma sau sau a malu wailo tātou ainga. O le awha tanu ina le tātou mafutanga i le aso toa nai nei aso toa nai. Aso luas fulu ma le valu o le masina tolu lua o luono. Le itu la se fulu ma le tasi le moto le afionga le te fono. Whaia le numela se fulu ma le whape salo place Israel le otara. Wha mole mana tua maila o feso soani. Ma sau plate mo le tau maftanga mo le na aso ua tu poina. Wha whetai o le te fono ma le laulau. O lo sei nia le tātou wha sila silanga le na. I le nei fwoi vaenga ole a fiafi. Mafutanga alo matama whanau. Sale au mua i au kilani nei. E wha sila sila atu i alo matama whanau o le nei nu o sale au mua. O lo alala ma pāpa a au i so se tafo au kilani New Zealand. O le awhaia le tātou whoditanga i le aso tua nais furma le whao mati le tua tusinu me le valu. Awa Street o Tahuhu po le o Tahuhu Rugby Club. I le tu las furma le lua nga i le tolu i la wauli. E wha mautu i nai fuafuanga mo le whalea onga primary school le tātou nuu i Samoa. E ala i le tusi sa tauli maina. Tali tonu i le alofa whaasoa le tua e taitai atu i ailo o tausu i fua. Maso mato ne yola i le aso ua ta o ilunga. Monisi whamatalanga whaafso tele whale tusi le numero le olu o. Whaatasi tolu tolu, tasi tasi fitu tasi. Olu o whaatasi tolu tolu, tasi tasi fitu tasi.
whawhitai o le te whono male lau alo matama whanau a sale au moi au kilani o lo sainia le tātou wha sila silanga lena i le nei fuivaenga ole afiafi. Ya, paulana le tātou whaasilsilanga le watanu mai e tau le nei fuivanga le fiafi. Ya, male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo disi vanga te fia malamala mai. Mala mai le lua no lua ta silima iwa tolu, lua no lua ta silima iwa tolu. Ya, male tātou ofisa mo tulanga tau whaasilsilanga. Ya pe ona yele ne vanga le fiafi. Fulfitu minute tali tula e valo. Amui amanu Felelei e pepe se fia ya soma Ao itanei e alu matau toai O uma faufaunga Lupe o levau se ilele maia e te alu maletali Moli la utusi e te moli mauina Lo uno forma le tangi Moli la utusi e te moli mauina Lo uno forma le tangi Le mau asa umoe Talu le manatu sunga ia te oe E te whao malo I o uma whao whaunga Watasi lava oe Malingi lingi le mu o loi mata ma le whaano anoa Fai matali moau I le whano anoa Uala vai a lea e fai matali moau I le whano anoa Faya oni apau Elele atu aile tosau O te saili lau pele uavea Ile atu lau lau Mai mau o
Wafuanga sapaya ualeta ulau Oloa ingana tu ialo ufatu tofa oelo au Oloa ingana tu ialo ufatu tofa oelo au
Ole penino tia faumorisi no fatunga le nei fo vanga le fiafi. Valu minute le te tona tale o le tula e valu. Tale valu ia ona fa fonga fo ile le tanto tenu le tanto por clame melana ona tutu le penga ile loto. O momo ai, o mate lava i leva ai ai.
Moa soma, uma lava. Suga o te alofa ya te oe, o te mana o mia oe. Pea o te lata lata, no o alofa e susulu lava. Ave a foi mava e sasala, e pui pui a te oe. Suga e a o te alofa ya te oe. Oh, suga te mana o mia oe. Pea timu, lea i se la fitaga. Pea eva i lea i se tala. Fai gata le mafutaga. E fausia i lo i mata. Ua pogisa o leala. Lea i se loto e matala. Ua tumu i upu matala. Ua malepea i lea gaga. Moa soma, uma lava. Suga o te alofa ya te oe, o te mana o mia oe. Pea o te lata lata, no o alofa e susulu lava. Ave a foi mava e sasala, e pui pui a te. Suga e a o te alofa ya te oe. Suga te mana o mia oe. Alua sole nei o laga, no fope ale gana. Talua e le mafutaga, fia pau se fia fiaga. Pea na moni, lo tagata, fea ea, o tala. Fahalewa ilo agaga, lava. Moa so uma lava. Suga o te alofa ya te oe, o te mana o mio. Pea o te lata lata, lo o alofa e susulu lava. Ave a foi mava e sasala, e pui pui a te oe. Suga e a o te alofa ya te oe. Suga te mana o mio oe. Elena, nai whaafifianga le nā mō tātou le nei vanga le fiafia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ma le tātou tautua ia le ngata fo i leo le tātou porkalame peo na masani ai le nei fo ia fiafiolona asonga fua. Lea ua te aleitu le valu ia ma le tātou porkalame peo na masani ai ia i le tāo le valu o fiafio asonga fua. Te tasi whaatasi mei fo le sunga le whaafengainga pasta poni funuti ia ma le tātou purukalame peo na iore tu le upenga ele le loto ia pe ona masani ai le nei ia fiafi ma le tautua le melea ia tapin penane lau api ma lau peni ia ma lau le tio po lau telefoni po lau TV ia wale tātou purukalame peo na iai usimaia le whaafonga. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need.
It's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Mātou te whaftai atu lo mātou tua. Tamale alo le nganga pa ia. Mātou vi ia lo swafa i le fiafi. Ona le aso mātango fie o mātou maua. Whapopo mai fo aso lo mātou wola. Mātou whaftai ona le aso atoa mai le tai aus ia o mai le fiafi. Mātou tel tonu sa ele tu la fo inei mātou o lau whanau. Ta mātou whenga e fo i mtiu te mga luenga whaiba masani ai yaso te tasi. E whaftei le tua wale o mātou o lia mai nei teimi. Mātou si e toile vi inga mal whaftai. Whamanua tu ia to o mātou nganga o mātou loto le fiafi. Ono o lou le lei malau whamao ni ai mātou. Whaftei le tua. Whaftei ono le whaolutanga. Ala ia Yesu Kiriso. Mātou maua ai le manuia, maua ai le saulutonga, maua sa wha moe moe ola. Mātou te whaftai le tua, ono o loa lofa ia i mātou. Tunatu nei fiafi i lau fio, se e lofa mai whaau umai, hale le nganga pa ia. Whaau ina le whalongolongo o lau whanau, whaau ufo i le au auna. Moli atu lou whinangalo nei fiafi. Whaungaina lava o e te sauno atuai, e moli la upu o vatu la ufionga pa ia le ne fiafi. E ne e whaila upu mwhamnianga moi mātou. Ia o ina la upu le ne fiafi, i le loto mawalalo ma le loto whaangaitia. E mai seo lo whaungaina i mātou, e whai ai lo whinangalo. A umafole mātou ngā luenga, a mai le whātau waa. E tui nātu i ato e lui inga ma le mamalu. O le whanene enga. I whasilina oi me umalava mai e tū mau i ato e lui inga. E whavavau. Ono Yesu lu mātou li i o te tālo atuai. Ameni. Ia e whatalo whatu fo i ne fiafi Samoa lau whasausaunga. Tātou atunu pele Samoa. Ia amata mai lau fo i maunga tele se e pa ia maunga iti whaatalofa atu i le pa ia le silasi o si o tātou tunuu whaatalofa i au na pa ia le tua mautou masiofo pa ia mafuta mai le fiafi a whatai le lango whamanu i atu le tua i ate oe e mai se fo i o le ngā luenga o lo lua ngā lulue ai i nai tū po la fo i nuu whamanu i le tua le fiafi le tātou ta upu ma le tātou mafutanga Ianga leile tua mai ia
so soniat foi afenga ye male tu singo laf mamoi a lo le nga lu le so na fil fo le upu fa pe fo le sto nai lo fatu ata lo foi le ne fiafi na yo tatu tu asensina te mama tina alo ha pe na na tapo mai faiva tama whana o le tunu i ngā luenga mtiu te whenga i le aso mesi fo la auto talo mo le au whenga luenga le tua whaftai whamnia le tua i atu tau whatalo whatu i atu tau le fiafi ma le nganga whaloalo le whangolina fo i o tātou tinama te mau som tua whawhine o lo mafuta mai tonu o mauta ngase ngata fo i leo nisi o whatu tulia i tonu o mauta malawa whatalofa i atu tau ma le nganga fifia Atalo foi niso mafuta mai tono fol pui. Ia ai ngata foi le ia la ufinga luenga le foi fiafi e inisio fenga im tute mfaiba. Tono fol finga luenga ia ngata foi le tono o ainga. Ia ngata foi le lungo le tele. Ia ile saunga le mo le tua ia to umalava, mai se lava. Le mamalu le tulu o lo fenga im tute mfaiba i lungo a wala tele. Patalo fatu i le lolo o Samoa o lo taape tala fauto le nei ke lope i so se tunu. Na nofo mo wai ia ona o sailinga malo, wa le manuia mo na tatu ainga mese na tatu fanau, fatalo fa ya tau, po fe lava se tunu o le mafuta mai ai. Fatalo fatu, greeting to you from Auckland here in the name of Jesus our Lord and Savior. Wherever you are dwelling, yeah, may the Lord bless you, bless your family, yeah, and all the duties and the things that you are been select or God select you or chose you to serve Him, you and the families and also the churches from nearly to Ayatu to ni fiafi. Elingata foi le fatalo fatu inisio lo fa penaona mafuta mai. Ia o lo whalongolongo mai, ia whaatau nuu mai fo i tono le mene ai tele o kilani. Ta alofa ia tūtou ma le ngang whaaloalo. E fo nisi o malanga mai si o tātou tunu pele o Samoa, whaata alofa atu ia tūtou. Wa fo i fōfuanga na malanga mai ai to i te liu atu malmanuia vi ia le tua. Whaata alofa fo i nisi o lo whapenao na whaafonga mai le fiafi a o se teimi mo mole nei o lau whalongolongo ma lau mafuta mai whaata alofa atu ia tūtou le suafo i sul tātou li i mo tātou whaola. Ia e whamnia fo inisi na whailonga ino lātua soifua le nei aso ia le tua, whaata alofa fo le sunga ia sau, ma ngā lulu e whaatasi msau le fiafi vi ia le tua. Ia o se malie fo le tātou saa le nei tau sanga, le o tātou o mai fo i le masina lo na tolu, masina o mati. Ia ua whapenao na se el tau sanga. Ia e malo lava le folau manuia. Na leile tua wha manuia ia te uto. Uma lava le mamalu le tunu o lo tātou mafuta. I tulanga e maise lava ia o langa wala awina i so se vaenga i tonu e kalisia, ainga. Maftanga nuu ia po alavan tiute mani tofi o tofia ni te usanga lofa le tua mwha manuia ia te utou e tusai ma o langa wala wina. Le e fiafi wha solo pe al tātou maftanga e misi al tātou Paul Klame e pei ona masani ai i le tusi a ngā luenga. Ea o lea ua tui tasi ale vai aso ona mai a foi lea o le mtaupu i le tusi a ngā luenga. E le matua o onga, i le Bible College fo i o ngalue ai whawhia onga, o lo matua whengai ma le mtaupu le tusi le a ngā luenga. Se tusi matango fi, o se tusi whapenao na tele, i ni mea tau i le history, o le amtango le kālesia tala whasolopito, le ngata le amtanga le kālesia a le amtanga o le aluatu o le tala le lei e vaenga ese o le lolangi na amata mai tono Yerusalema. Misel ngā luenga lau apostolo, ia misel whātawa in fo i o ngā luenga le nganga pa ia. So i ia la le tua, lo tātou iai whamunianga o le tusi ngā luenga, le alawa e tātou te tau whauma le tusi ngā luenga, ia mātou le ua uma le mātou au onga le tusi ngā luenga, whauma le vai asol lei, ta uma i le astofi,
ia le matua o ina ma su ina le tele fa mnianga o matua maua mai fo i malvasenga e tu sai ma le nga luenga le apostolo e mai se la fo le apostolo Paulo o le ala tātou te iai i le fiafile nei i le malanga lona tolu lava ale apostolo Paulo a o tātou mai tauina fo'i i o le tātou whaasol solo atu le whai unga o lana malanga wha missionary lon tolu malana au malanga. O lea tātou te tala noa i le mata upula e luose fulu tasi le fiafile nei. Ai ona o le a tātou a mata i le whaata waina o tusi na tusi le apostolo i le whai unga o lana malanga fa missionary lona tolu. Ia po tonu fo i o le teimi lea o lana malanga lona tolu lea na ia tusia ai tusia. E se mafuanga e le inta fata uol tatu tala noa i ngā luenga ia na whai la apostolo Paulo le tusi no tusia i teimi ia o lana malanga lona tolu o lana malanga lona lua le umotatu tala noa ai i tusia te Salonia le malanga lona lua sa tusia ele mo mua ma le lua te Salonia ale la tatu tala noa e tusi na tusi to tonu o le malanga lona tolu mai se lava la le tusi le a Roma wa le umontatu tala noa i le Galatia o le mo mua kornito ma le lua kornito al tusi la le a Roma le tusi muli lea na tusi to tonu o le malanga lona tolu lea na umalona tusi lea ia nga iloa ia le apostolo Paulo a matalona fatu toi foi pe mo malanga o ia i Jerusalema. Tusi la lea Roma e fi fatau e mai ni me tau e le fiafi. Ma le mafuanga na leo na tusi la apostolo i tu tonu koronito. Ia matui natu lo e se tasi o ti akono le tina ia fipe. Ia mamomoli lo le tusi o lea le ato e foi fipe i Roma e to e whaafoula na sitseni. Tuli folen tatu ta ua na expel pen tu tuli el tangata leo kalautio le whaiva ti a whaiva i tangata i Uteia. Tuli e se maroma. O na o le leu stai, tau leu stai fo i tangata Roma, tangata i Uteia, le ngata fo i lea ia ua loto le ngaina le tupu o le community, ia ma le matango fie ma le leo o latu tau mwhainga i pisinisi me umwhapena, e mise o le te o tangata i Uteia i nisi o vaenga, e pe o le ave o latu whana u le ami, ngata fo i leo Texas, ma mea whapena, na leo na expel pena, tuli ese, a le lau toi fo i tangata, e o e whaila titseni o no utula i mai ia Nero, sa lau mo tatu ta ua le vaenga le, ai toi na on toi wha manatu atu, tula i mai Nero, toi wha tangata, toi o mai e toi whaila titseni, le alana toi fo i ai ia fipe, ia matuatu lo e Paulo le tusi lea Roma, ia malu loa ma ame mamamoli atu le kalisia Roma ele i o ele apostolo ile e kalisia lea. A wo o Paulo mo Roma, wa o ia i elo na pito Roma. A le la ua, mamoli tusi Roma, waru tusi, ia lele il watu le apostolo. Amelo ia fipe, amelo tusi, ia a ua mata lolanto e tau fatutu Paulo e anga i Jerusalema, pe on tatu tala noa ai, ma toe faa o wina, tātou ta upu na ele mta upu lusu maltasi pe afai la tātou o te le fiafi o le siri ai sea na tu sia ele tu si i Roma. Why did Paul write the book, the epistles of Roman? Ai sea, what's the purpose? O le ale mafuanga. Na lana tu sia la apostolo Paulo tu sia. Lele i o le kalesia le o tu sia. O lena o maila vaenga ia, tātou whapea ia, leo po whaitala lom tua whipele sa ia i o, lena sau lela tu ea, lena ngata whoilea, o isi wo Paulo lena lato fitaui koronito mwhaatua le kalisi koronito ai, leo ngali whoilea o akula mapisila, ia malito o tele au tangata, na o mai, o luinga wa maua mai e Paulo information, details, i mea lai tu tupu tu tonu o Roma, le la nei loa i Roma, o ye Paulo, whawhita auli lai tutupu i tonu le kalisi Roma. Le la na leo na tusi Paulo le tusi lea, e ave so soani atua i tangata le kalisi Roma. A o le mafuanga lea, o le mafuanga, wo o maitala ia Paulo, o le whawhita auli, o lo i ele whinaunga, o lo whinau. Whinau lava tangata i vaenga e lua, tangata i Uteia, e ale ngata foilea, o lo whinau ma tangata nu ese. Ala visiri, o le ase mata upu o lo fina wai.
o le mata upu e winga i le taua mi o tonuina. So I argue regarding the subject or the doctrines of justification. Taua mi o tonuina. Fa mai utaia. Ya, o fai atu i la tau i tanga, fai atu i teia i tanga tanu ese tau te mana o mia ngā luenga tau la fono. Tau te taua mi o tonuina. Ia fi nau mo e foinu ese ia mā tau te le mana o mia ina ngā luenga tau la fono. E mā tau taua mi o tonuina. De ai, wala vale alofa o le atua. Alofa le atua e mātou le umātou maua le whaalutanga, umātou whaalongo le tala leia e ala ya ke riso Yesu, la unga i Peteru, leo o mai, leo whaatunga luenga i nei, leo i Roma, leo mātou whaalongo le tala lei. Mātou te le manao, mia la tau, ia tautu la fono, pamal mole. Ia, o le, a tatu whai tau lam vava i el tusi a Roma, usom tu whawhine. O te manatu e luani key words po ni upu autu, upu tau e tono, tusi ne Roma, le upu le tala le lei, ai maise ale upu le taua mi o tonuina. Ia, anyway, o le tusi a Roma, e manatu le tele o skola o le tusi pa ia. O se tusi e tasi le tusi, a o le tele o mata upu silsili o lo ia i tono le tusi a Roma. E le tasi se, e le na pau fo ia autu o le tusi pe a vava ia, ai pei, oni autu lava ia o te mana au ina ia tatu vava ai ai. Fa autu i upu i elua o le tala lelei. Gospel and justification. Ai leila o feita wina o le tusile a Roma o lona mata upu. Mua alona fai upu sfulma le ono ma sfulma le fitu. Fa pelon feita wina. Awa au te le mai le tala lelei a keriso. Awa o le mana lava lea o le atua e o lai tātou uma o e whātua tua whamai paulo o le mana o le atua le tala le lei. This is the power of God. The supernatural power of God is in the gospel of Jesus. Ma le mana lea. Whamai a. Whamai e whaao lei nai e o lai tātou uma o e whātua tua. Whamai e mua le iuteia. Abai. Mua le iuteia. A toa male eleni. No inga la lo fata tatu le apostolo Paulo le fata waina le tala le lei the gospel. E falongo. Fai po suma fitu. A wa faalia mai ai le a miotonu, ko le foi le tau no le upo le tau a miotonu ina. A le fa mai Paulo, wa faalia mai ai le a miotonu le atua, ile fa tua. Ina ia fa tua ai. E pei ona tusia e ola le tangata mi o tonu ile whatuatua tātua no mo mola le upu le tala lei o le upu tala lei e lona whaasa mo ina whapea o le kosapela po le gospel le upu wha Britannia ia o le tala lei ya why because gospel means the good news o le ase fi na ua Paulo e winga i le tala lei. O le manatu o Paulo, a fai ua au maia Yesu se tala le lei i le lalolangi. This is Paul's point about the good news. A fai ua sau Yesu e au mai le tala le lei i le lalolangi. O lona winga, e iei fo i le tala leanga. There is a bad news if there is a good news. O lona winga iei fo i ma le tala leanga. O le mafuaanga walai ona iai le tala le lei. Ona e iai fo i le tala leanga. Bad news. Pamaila Paulo. O tangata uma o le lolangi e manaumia le whaalongo i le tala le lei. Awa e a afia tangata uma i le lolangi i le tala leanga. Yo affecta i tangata uma lava. Wa whaina i tangata uma i le tala leanga. Isa, awa fo i wa afia tangata uma i leanga sala atamu, o le tala leanga le na, o le whaafanonga e whaavawa, wang sala le tangata. Ma o sauni alu e oti e tutongi lana anga sala. That's a bad news. Ma o tangata ia o loo la tau mana o mia ina le tala le lei. O loo ola i se whaamanu malunga a le tala leanga, ona o leanga sala atamu. A o le tali la Paulo i le whawhitauli.
Sa fua le tali a Paulo le whawhitauli le winga le taua me o tonuina. Sa fua i le tala le lei le ua whaalongo o mai ei pāti se lua. A le ua whaalongo i la tau i le tala le lei i a Keriso Yesu. Sa peisia i nā le whafoina le e fo i Paulo le whawhitauli. So Paul brought in a remedy regarding the problems for the solution for the problem. But he came into a perspective of the gospel of Jesus Christ. Na ia maia se vaainga mai le tu o le tala le lei, pau leo le mea, e mauai le tali o le whawhitauli o tangata Roma i e whina, tolo le kalesi. Ea, matau lia fo e la le upule o le taua mi o tonuina. O le teimi tonu ai taua mi o tonuina al tangata. O le teimi o lona faa o le tanga. Teimi ta lia i le tangata Yesu e avea mauna alii, mauna faa lon, mauna faa ola. It's the moment of salvation. Teimi ngai taua mi o tonuina ai. O le winga o le upu taua mi o tonuina ngai faa mtala mai e tato fai upu e sumal fitu. Nena o fai tawina. Fa mai ua faali mai e le atua lana mi o tonu i le tangata angsala. Lo winga o le atua. O lea ua ia fola mai lana mi o tonu i le tangata ua faatua i a Yesu. Lona alo e totas. Ma taua mi o tonu ina i loa o ia i le teimi lea. So God bestow His righteousness lana mi o tonu upon a person that have faith in Christ and receive Jesus at that special moment of his life or her life. Te mi ngā o le wha o le tanga o le tangata. Roinga la, a uta ua tua le wha o le tanga. I le tātou mta upu i le vaianga le. O leo te tala noa i le taua mi o tonuina o le tangata. Alasi naula uli ia. Po le ale mei lo ai o taua mi o tonuina le tangata. I se si whaapunga po le ale mei lo ai ua wha o leina moni lava le tangata o ia te ia le wha o le tanga a Yesu. Ringa a o lei talia ina le tangata le wha o le tanga a Yesu. O mea la nei e te tau o nei e iloina mumua. E iei le mea tau o le ala i Roma o le wha o le tanga. Le o onga nisi o skola ma tangata popote o le tuspa ia. Wala tau tu whaatasia ai ia se o onga e whapea Roman Road to Salvation po o le ala i Roma o le wha o le tanga. Ona la o mau e tu tonu o le tusi nei o Roma. E tai pe o se savalinga le tangata. E o atua i lava o ia i le maua a to toa e ia o le wha o le tanga a Yesu i lono wha tua. Le ala tatu tala noa i meta o le ala i le wha o le tanga i tonu o le tusi o Roma. O mea i te tau nei loa mua le tangata ai lei talia ina le wha o le tanga a Yesu. O le mea mua e te tau nga admit le tangata o ia o le tangata ang sala. Awa e ang sala tangata uma. Le Roma i tolu alono whai upo e lusuma le tolu. O le la sanga mua le na. Admit tātou, tau tino e tātou. O tātou lea, tātou te ola ile tala leanga. Ile ang sala. Ta mai leo le Roma i tolu alono whai upo e lusuma le tolu. Wang sala tangata umalam. Wa leo o ai tātou ile mamalu o le atua. Ile vi inga o le atua. Le mea sa iei atamu ma eva. That was the glory of God. Innocent period of mankind. Taimi now atamu ma eva. O le taimi sa iei le mamalu o le atua. A le rafa mai. Wa fall short ai tātou le ringa. O le winga o le upuanga sala. Fall short of God's glory. Ringa la admit tangata ma. Ai tele i maua keriso. O tele i maua keriso lo uala. E te tau no tātou malama le leia o tātou o tangata e le aise a mi o tonu e le aise ato o toa. Tātou o tangata whano, tangata ang sala. We have to admit it. O le tāua, lea male mana o mia o le whai upu lea.
E whaamanatu mai il tangata. Mo i tātou uma lava o tangata ang sala. Le ai se isi. Tau a meo tonuina mo mua ngai le Roma tolu fai pus fulu. E le ai se isi na lelei. Le ai ma se isi sa mawhai o na ia tau sia a to toa ia se tula fono mose. Tangata i utei ia. E pa ia le atua. Ma e le se tangata ola e mawhai o na ola i le maua lunga o lo soifu ai le atua. Talu mai le pa ua atamu. Sa ia li tangata i le vaenga le mamalo le atua. Ana pa ulo atamu. Una i moilo i lalo. Ya watu lunga angelu. Watu angelu faul tato tulanga onga wa ele lea maleanga tato. Ole melo na lua to na iloa le tangata ang sala. Ole la sanga lo na lua. Olo mo le Roma e lima lo na fai pue vanu. Ua faali tino mai ele tua lo na lava alofa ia i tato. Ina ua maliu ke riso masui o i tato. O tato wanga sala pea. For God demonstrate his own love towards us. Now, in that while we were still sinning, Christ died for us. Stepulu na lua na. E whailo mai e ile alofa o le tua, ato toa o le tua, ili tangata ang sala. Le sa ia fina ngalo na te lavea ina maile, tangata mai whanonga le whavavau. E ile tu se e pere lua whai bo mua wha mai, sa fina ngalo le tua e whaalia mai lona alofa malonanga le lei. Ma lona wha pale pale ia te tātou. E whaalia mai eile nei whai upu. O Yesu lava lea nā whio mai mai e saunia le wha o le tanga mo i tātou. O ia lava lea o le tala le lei na ia saunia e ala le fo ina atu o lona ola, o lona soifua mo i tātou. Saulo lei le vaenga lona tolu. Mai lea o le Roma e ono a lona whai upu e lua sumal tolu. Awa o le tutongi o le angasala o le oti. O le ola e whaavavau o le mea e fua i fuaina e ala ia Keriso Yesu. Vaila iai, ina ua mai ale la asanga mua ma le la asanga lona lua. Po le mea mua ma le lona lua. Ua te taua i le tangata ang sala. Tangata ang sala uma e tātou te le mo Yesu. Ona tātou talia ina ma io e ina lo tātou ang sala tulanga ang sala. O tātou tangata ang sala. Ioe ma o tātou whaiatu yes o mātou tangata ang sala. Ina ua umala mua ma le lua. Tātou whaapelea. Wa lofa mai le tua ua maliu Yesu e tongi ola ina ang sala i tātou umalava. Le vaenga lona tolula. E loa ai se isi vaenga tā ua ma le loloto o sumtua whawhine. E wha ai loa mai e tātou. Ia le tala leanga. Tala leanga. O lea le tala leanga. E to tongi lava e le tangata ia ana ang sala e ala i le oti wha leanganga. Oti o leanganga. That's a bad news. Very bad news. We are living, or we used to live under the condemnation. E le whawhanonga e whawavau. To tongi ala tangata lana ang sala. Olo a fia ila ili fai upulea. Male tala le lei. So mai therefore, olo no winga le upunga, therefore le wha Britania. E ui e iai le tala leanga. E ui sa ola le tangata ile tala leanga. Ai iai le tala le lei. Ola le tala le lei. So mai le tala le lei. O le ola e whavavau. O le mea e fua i fua i na atu lea. Ile tangata e ala ia Keriso Yesu. O le totongi o le angasala o le oti. Ai fai mai le tala le lei tonu al fai upu le tasi. O le ola e whaavavau. O le mea e fua i fua. E le atua i ate o e mau. Ina o tātou talia ina Yesu Keriso i o tātou o langa. Winga lao se tala le lei o se mea mātango fie. Tala le lei. Ma le mātango fie lea ua whailoa mai. O le ale tala le lei, o le tala le lei a whai o ia Keriso Yesu. Ma o ia Keriso Yesu. In Christ. O lona winga. Ua tui na atu o tātou whaatua tuanga ato o toa ia Yesu. Ma o tātou talitonunga ato o toa o ia whalongo na maliu
e totongi a tātou ang sala. O ia fo ina toi tū mai le oti ina umbae le asolon tolu. E au mai se faa moe mo i tātou. Whamai mo mōkol ni tōna tāpo sulima lona whai upo e whapea. Ua tanu fo i o ia ma toe tū mai o ia i le aso tolu. E pei o upu ua tusia. Toi tū mai Yesu e a mai le wha moe i tātou. That's a good news. O le ale ta usalaina. Lono winga la wha marumlaina a tili o le good news lea. Sa ta usalaina i tātou. We were condemned. But now, ua le ai se ta usalaina o le tangata ua ia Keriso Yesu. Ma ua le ai fo'i se whaasalanga i le afi e whaababau. Le an amata mai ele whai upu le tātou whai tawina. Ro mai ono ron whai upu e lusu maltoro. Tātou o mai lo lea i le laasanga muli. O le laasanga muli la, o le mea le te taunu whai ele tangata. O le te whaamtala atunga mea, o al tusi atoa lea. Le la vea i mea i elima, o le tusi lea la i uma mea i o te whai tuai. I tu tonu o le tusi lea i a Roma. Le la ave i a Roma i whai tawai. Al tā ua i o le tātou loa o loto-lotoi ai ma le wha o le tanga. E loa i le tangata, i utaia ma le tangata e leni. Se le ai a o le whinau. O le wha o le tanga i Yesu e whaira ngā luenga. A e le i whaira ngā luenga le tangata. E le melo na lima lea la tātou noai. Ia i oe le tangata i utaia, i oe le tangata lu ese o la ua o mai guilty. They are all guilty. Both parties are guilty. Guilty of sin, guilty of breaking God's law. Mai le ngasala atau, a fia i tātou. Fa mai la ia lea ole tusi lea Roma lona tāpu se fulu a lona whai upu e iwa. Se fulu a lona whai upu e iwa. Fa pea ia lona whai tawina. Ai a whai e te tautino i lo ngutu i lea lii o Yesu, ma tali tonu i lo loto. O toe whaatuina mai o ia le atua nei e woti. O whao leina oe. A wā le loto e tari tonu ai. E o mai ei le ame o tonu. A le ngutu e tau tino ai. E o mai ai le ola. Le iwa marasfulu nana o whaitawina nei. O lona wing. Le ala o tātou lo le leia condition o le mea atoa. O le mea tau tātou whaia tau tino. Whaatu iuteia. Tau ngai tau tino. Whaatu paulo ia i tangata uma iuteia. Tau tino. Tau lo tangata ang sala uma au tau, nu ese, tau tino. Tangata ang sala uma au tau, lalme tau nu fai, tu tui luma o le tua mau tau tau tino. Confess. Confess with your mouth that Jesus is Lord of Lord. And believe, matali tonu, and believe in your heart that God raised Jesus from the dead so that you will be saved. Ina ia whaolaina o mai tātou. That's salvation. O le whaolatanga le na. E se la le tāua o somto whawhine. Ia, le na, o le tāua na o le tusia Roma. Mai te lea alo na whaamtalaina. Whinau, whātu Paulo, guilty o mautou. Pe ia fo tātou, po ia fia mi o tonu, po ia whamaltus po ia tātou, guilty o ma tātou. Ai o tō maramalama le lei, wa lofa mai le tua ia tō, tanga o lo Paulo whamitala mai, e ele tala leanga, e ei foi ma le tala le lei. Whaalongo longo iai mai mafo faulo loto iai, whamai lo Paulo, a whailawa e loa wa e whaalongo le tala le lei. Wa leno what, nau ia tu Paulo le tala le lei, langa lawa i loa. O lawa whaalongo le tala le lei. Ai le o maala mala mai. O le tala le lei suia le o langa o le tangata, mai le leanga i le lei. The good news must change and transform our lives from bad to good. Ia o tusi la ia na mataulia la lea ua o umala ia le vaenga lea o le tusi o Roma au te loa i ei tusi au te loa ia talo si o tatu tala noa i le tele o tusi le vai aso le la sau nei au tusi nei ina ua o Paulo i Roma ona tusi la ia na i tusi mai tono le fai pui Roma tau sanga i ti ao no tasi
tusi Filipi, ti a ono tasi, tusi mai Roma. Filemoni, te usanga ono tasi fo ia ti a mai Roma. Kolose, ia na ofa tasi a tusi ia. Wale na aluma, maleli lea o Onesemo, e mamoli a Filemoni tusi uma ie lua, ave a Filemoni les tusi, ave le kale sia la iei Filemoni, Kolose, ia le tusi, ile te usanga lava le tasi o le ti a ono tasi, ma le tusi muli na tusi mai Paulo i tono le falpui, ile vaenga momua, o lona falpui, wae lua vaenga na falpui Paulo, falpui, maangalo, i tu aloa tu e falpui nai masina, ia mawhaasala e lo leoti. Au tusi e wha, na tusi mai le teimi mua na ei Paulo i tutonu o le fale pui. Ia, te tala lo Paulo no wa umalua te usanga, tusi ana tusia mai le vai teimi le ana sa o loto ai Paulo. E ana tusi mai ai le teimi le na. O le tusi mua le Timoteo na ia tusia mai e tutonu o Makedonia le ti a ono fitu. E o le te usanga lava foi lea. Na tusi e Paulo le tusi a Tito, ave le sionata li fale nganga o Tito, tusi e le tono tu spaia ala apostolo, tusi mai le Efeso, te li fole na mangalo Paulo, na toe alu le o le malanga la lea, e le official, ai fa mai isi tangata, o le malanga lea sa te teo na record, ma official le malanga lona fale, langa i le malanga lona fale apostolo, ai le o whaamtaltalaina ma details e pei o ana malanga ia na e mo mole npo mantatu tal no ai le tasi, lua ma le tolu. A Paulo, na toi o lava i le atu Asia, le e Efeso, le atu Makedonia, le atu Kaltia, ia ma e le mea na pu e mai loa Paulo ina, ma toi a mai Roma, ia ma toi falpui ai, ia ma fasioti e ia. O tusi lana na tusi e le valea, ina uaru ese lea. O le tusi muli ala Paulo na toi tusi mai ai Paulo i lona atali i fale nganga o Timoteo, le lua le Timoteo, na ia tusia mai la lea, ina ua toi fo i tutonu o le falpui. E inai masina na falpui ai Paulo i tutonu na e faatali ai lona faasalanga, i le oti, o iloa e Paulo o le oti le la faasala ia, i le pu le na pu mai ai o ia, o uma na fola le kaisa, le li leo Nero, ia faatali le a fo i le execution o Paulo, ia se i uma le lei ia sauninga ma mea ia faale malo ia ona faataunuina lo lea. Te usanga lai ono valu, ti a ono valu, lea na tusi ai, le tusi lona lua Paulo e ave lona tali o Timoteo, e te iloa i le sound o le tusi lana ua toe ina, ia le toe ina, ia le apostolo. Ia, ma vai lo nai masina, ia ma ave lo Paulo, ma tipi le ulu se ivane lau faafonganga, ile nei fiafi. O le malanga lona lua, malanga lona tolu le tatu tal no ai, le tatu te baba ayanga ile mta aupu e lusu maltasi, yes, taupu e lusu maltasi, o le tatu tusi feitau, tusi anga luenga, e baba ai mai lo ai ile tusi atolea, o le ua ngai Paulo, o le manatu o Paulo le wai ai, o fifa atupi e fia o i Jerusalema, na te fia maua atu le sauninga o le Pentekoso, i le tausanga lea. A le mtaupu le lusu maltasi, o na e feitau e mai, o mātou tea mai lātou, ma te leo, o luka le whailan whaamtalanga, o le iei luka le au malanga. O na tuwa atu lea ma fola watu i ko, o le tae au foi o i roto, o na toi o atu lea i Patara, o maua foi le waa, o na fola watu lea i foi nie, o mātou o ai lea, o tuwa atu, o mātou ilo atu ku Peru, ma tuana i ane foi le tu tausanga vevela, le tu tauanga vale, o na fola watu lea i Suria, o mātou o atu i uta i Turo, awa a vae ai le uta a le waa. Wa maua fo e mātou nisi soo, wa mātou no nofo ai lea i le aso fitu. Wa lātou fai mai i a Paulo i le nganga aua ne i alua i Jerusalema. Wa uma i aso i a te i mātou, o na mātou wo lea mau atu, wa mamoli mātou e i lātou uma atoa
mava ma whanau ua o I tua o le ai ua tō tuli leo I mātou le mata whanga o te talo ua uma le tau mavae o na tau mavae o na oa e leo o I mātou le vaa a ua toe fo'i atu I la tau I lo toa ia na e whamatala mai ia nuu ia ui e tua I le apostolo malana o malanga I le vaa ia toe afe mai le uta le vaa toe ia wha au a le whai upula lima le na o whai tauina ma le ono na ua whai e le wha mavaenga I turo wha mavae wha me ua e na ia vaa o wha fine ma la tu wha nau wha me ua tōtu tuli le matawhanga matatalo ia ma wha mavae lo ina ia wha maile o na ololo I mātou le vaa fōlau ia o toe fo I lātou I o lātou lo toa po men no whai o le whai upu e fitu ma le walu na e wo ai wa wha ua malanga o wha mai wo atu I tolu mai wha mai lea wha mai ua ngata mai ele fōlaunga po le malanga sa ano no whai I se aso se tasi I tolu mai ia o na wa e lea I Kaisareia wa ulu atu I le whale o Filipo fo lea le siti a kono e tō fitu ai ti a kono lea sa ia I le kalesia mo le mata upu ono tu se ngā luenga Filipo fo lea na whao le ina I le eunuka I lana malanga ia ma malanga atua ia ngai ai Etiope ia lua tua ia ngai e fea e le kalesia e dena amata ai ia whainga malanga la apostolo Paulo Antioka ia o le nuula lo Kaisareia lo nuinga o le ua lata ngai Jerusalem le whainga malanga wa Kaisareia o le silea a ai o le silea nuu I tutonu o Iuteia ai whaisi mamao pe ama le 20 kilomita le mamao mai Jerusalem luinga le ngata o le wei tu tonu Iuteia o le lava faisi na mamao luinga e toe fo'i e toe o le va al nu lo Kaisareia le foi telling ta ua mai va venga ma men fai Yesu e o le taimi le nei in a modern day o la ua ingoa o le halifa le sio na ingoa ia la lava fai ingoa e nisi o tangata me se nu ia nu una la tu tino nofo ai ma me se o tangata Palestina ia o lai whai ngoe la tu o halifa le ngō Musalemi ia ai o Kaisareia lava o ina le nuulna I le teimu Yesu lona I ngō le na lai whai mai sa ele tangata leo Filipo ia whai upo iwa nai whai mai e to wha ia le whanau tau pou teine a Filipo whai mai e perofeta umai la tau ai wilea no o se tasi aso a nofoi ai lua se perofeta mai Iuteia o a kapolo na ingoa ia na sau o ia ma ese le fuspa o Paulo ma fusfusi e ona lima ma ona vai ma fai atu ia Paulo upulai o perofetanga le al tangata leo a kapo o la sa o le leia le perofetanga ale perofeta ele fa pense se sa o le lei mea na upu o lo fa pe mai le nganga pa ia te au o le tangata e ona le neifusi o le afusfusia o ia Jerusalem e tangata Iuteia ma la tou tu ina atu o ia I tangata nu ese ia alfai po lusu maltasi na mai ua whaalongo ai mātou o luka le whailang tala mai luka whaalongo ai mātou I perfetanga ia ua o whai ai mātou li tāu o le perfetanga mai lo luka o na mātou ai oi whaatasi atu ai lea ma tangata o le nuu ia Paulo e aua le alu Jerusalem vai o le tau loto vai e la o malanga Paulo ia o Luka o Sila o Timoteo ia poi manisi o iai o le ua tutu fatasi matanga tol nu ma fai atu Paulo au te alu e te oti ai pe a fai o le afusfusi o ema tu ina atu I tangata o lai iei le lili vau ma le feitai atu e lonu inga e te oti ai ai tali Paulo le fai upo suma le tolu tau te fita ngisi e fati ngā tele ma iei lo loto mai le upo le apostolo Paulo mai ua o sauni I am ready to face the challenge, the hardship wa usauni mai o sauni o talo e fusfusia ia o tutonu o Jerusalema o sauni fo o talo o teoti I le suafo Yesu tautia fai po suma le fafa mai uma fai fa mai ua le mafai lava o ia o inga o sesi whaapunga o whai atul vai anga lea mai Paulo le ai ma nei au tau whautuanga ai le ai e te tauona o walu I have to go au latu au te oti ai
tu sa po tangata lai fa tali mai fa o fa salanga ia te au te alu lava tu sa mal finangalo le tu fa mai lo suman fa o le fai lava ia fa mai le ona fa alo longo leo i matou upu ia luka fa mai luka ona matou fi le mulea wa le wingo le upu nga fa alo longo ne to ia ma sistala to fai fa mai le fai lava ia ona matou fi le mu lava lea ma ua matou fa pe atu upula ia ngai fa suman fa ia faia le fina ngalo le li let the will of the Lord be done faia le fina ngalo le li awoni faia o matou loto su lima marsulono nae mai ua o eselo ila tou tua i matou kai Saraia ai ua tu ila tou Jerusalem le la o fa puna sulim masulono le o ile meo lo fia na la apostolo e fia o iai fia o Jerusalem ai fia sounding of Pentecostal te sanga le na o ma ave ia le tangata ku peru e ngoia na sora lo na ngoa na ta o ina fa upuia o otro fa upu su fitu e o le lose fu ma nei ia o le talinga mai o le apostolo folinga mai wa na fa tau ni ia o le lawa stemi fa tau atoa i se fa tau fa na tinati le tatou mta upule i tau ia mai anei ai fai tau ia o le sul mas fitu fai po su fitu a luse ful mai o talia le lei mai la tau ele auso the brethren ia po le kale sia le Jerusalema le tai ia i le uso Yesu o Jakopo il te milea Jakopo foi lea na no tai ia foi le fono le mta po su lima le no ia sa ili le mta po foi le winga ile pete tau ona talia tangata nu ese tono le kalesia le lava la ye Jakopo ia matoe ina na tau mai ai mo tali le leia tali fia fa mai le upuna ye fa mai sama tau watu me matau tia ua faia le tua inu ese do inga le fa mai luka sama tau watu to ina mataita yo le kalesia le matau tia me na faia le tua inu ese ile matu malanga lon tolu le o foi mai e po lusi fulu mai lea mai fa longo ila tou ona vivi i leo ila tou ile li batu le good news mai o vivi i ai tangata telitonu ile li e uma le vi ingale e uma le vivi i mali tali fia le mali rejoicing le ai au mai ai mase bad news ela i se la pata inga o le bad news nga ina il fa po lusi fulu fa mai le tala ua o mai a Paulo lo mātou usoi na fai a Paulo le tei malanga ua e loa ia mano e tele o tangata iuteia ua whaatuatua o lo ma ele ngā lava i lātou uma i le tūla fono fa mai le wha matalanga o le upulea o tau mai a Paulo ua e loa le mano winga to tele o tangata i uteia le o whaatuatua le iei tutonu le kalesia kerisiano. E ui o le iei tutonu le kalesia kerisiano. A la lava e ma ele ngā, luinga o le ma ele ngā, la lava e tau fiofi, ma iei le ita pe a iei sisi e soli le tu la fono. La lava e ma ele ngā, i la tau ile, tu la fono. Ya. Au mai lola ia lea ile o mai lola le fai po lusu maltas. Au mai lola mal bad news, the real bad news e tangata ia le kalesia te ita le kalesia. Isi apostolo, fa mai la ia lea. O lea e faatali atu tangata nei e la tote fia faasala ia to e malato tu wai oe. O mea nei walato tu e inai o e whai mai wa e alu iau tala inga, o wha longo wa alu au tala inga. Ua e wha sa ona toi peritome ia ni tangata po o whanau a tangata iuteia. Ale ngata vo ilea. Ua le whetaui le tūlanga o le wha longo atu o tangata nei e mea ua e a o awina e winga i tangata nu ese. Ai mise ale mta upu i mea tau peritome.
Ba fai tau ia I mata upu na mata upu nga lusu mal fai upu lusu mal tas. O tu lo lusu mal toru mal lusu mal fa. Fai atu lo le po inga po le fautuanga a ia kopo ia ma tai ole to ino le kalesia. Ia e fai le mele nei. O le mele tauna e fai ia e to tongi ia tangata e to whai ala tau tonga ia la whai whatasi malau tau tonga. E to tongi oe. Ai whai whatasi ai ia le sauninga o le tau tonga I le wha mamaina. E wha maoni ai. O loo e mama lava oe mai nei tu o inga uma. Ia o le mea lava lan whai. E le sauninga e tau o le purification. Ia o le vau, ia pe tau tino ai, me foi o le sauninga whai utei e tau o le whanā seri. E oti e ulu o tangata ia ua uma le lato whanā seri. Tai pio paulo lena oti foi lo na ulu ile. E malanga lona lua. Ua uma aso le tau tonga whanā seri le wha mamaina. A paulo, le la whai elan tau tonga I e tusa o le wha mamaina. E mama uma na ringo se awala ua whai e to ino le kalesia. Ina I wha maonia e isi tangata I o le kalesia e lili vauma mau I o latu loto tu la fono. E mama paulo. E matau tia la le mea. Whai ua lusu malono na ua whai e sauninga le wha maina. Mo whai sauninga. I le malumatu. Ai o atu le whai ua lusu mal fitu. Ua o whamai ua o I le aso muli o le wha maina. Po sauninga nge o le tautonga man wha maina. La so foi le umai. A ua atu lole au whatu pwhale. Ua atu lole au rii fo ia e taula malama. O atu le malu e taula malama e se me tu wa I paulo. Wa le ua. Whai le wha mai no paulo whai lana sa utinonga. Ma o iei mea umai o tua iai o iei lunga o le ala sa whai e le ngā luenga le tua. O atu lole au rii whai le tua inga. Wala tau whapea mai. Wa amai e paulo ia tangata I tu tonu o le malu o le tangata anu ese le te tau ona ia o mai I tu tonu o le malu. Na ia le whai po lusu ma le valu. Whai mai wāna langa se mai o utou Israelua se fiso soni mai o le tamalo le ne ia paulo. Na lea o atu I tangata umai mea lava ia liliu ese le nei nu ma le tūla fono ma le nei mea. Ma ua au mai e leni I le malu. Ma ua soli e ia le nei mea pa ia. Awana mua I loa e tātou ia tō fimo le Efeso. Sa whaatasi mai e le ai. Whaate ua au mai e ia e paulo I le malu. Mai leo le whaibutosu. Ua vesi fo I le ai umalava. Ona femo e leo le nuu. Ua pu e fo I la tau ia paulo. Ma toso ia te fafo le malu. Ona punitia lo lea le whai tutoa. O loo nau I la tau e fasioti a te ia. A ua longo ae I le li pule. I le au po le taitai o le taitu o selau. Ua matualo lofi mai Jerusalema o malaba. Ona au mai lo lea e ia o au mataitai o to selau. Ua momoe mai ua moe ifo ia te la tau. O la tau loa tu fo I le li e pule I au ma au. Ona tuu atu leo I la tau o lo la tau tau fituli a paulo. Vai, o sefe I e taitai Roma ia si to ino paulo. Ia le lopo fe ua pepe e lana au malanga. A leo ua vai atu leo li e taitai o tangata Roma ia taitai au. Ona o lo lea ave iai. Na whamal tos tolu. Ona whala talata mai leo le li pule I au. Ua pue mai a te ia paulo. Ma whai ane ia fusfusia o ia I mai au a mea se lua. Uso le ngai o inga umalea. O le mea na whai e le atua. Aisa. Langa fo le la o tanga te u te e fasioti e paulo. Nau e fasioti. E whaasala veia e whao ngai le atua le tangata wha pau lisi tangata wha pau. Tangata Roma. E ui mai e fono soli ko mea ngai whai. A le la o tango le tangata Roma sai lo paulo. Le la o se fei paulo I. Fōringa mau sai ri piu se mea leanga. A le o se fe le atua I. Ia le ola o paulo. Meu fusfusia I maia.
No, o fesili mai po ai ia, fesili le kai le ia Paulo, oi ali. Pesa fo ile mea ua e faia. La le mea o so o faia i oi. E fe mai tolu fa, wa ala langa mai fo nisi o le motu o tangata i le tasi mea, ma nisi le tasi mea, wa le ma fai o nei loa e ia o le tonu ona o le taalili vale, ona fai ane le o ia ave o ia i le olo, o le olo e fai il fam sinonga tangata Roma, lea lai e fesili le fia tala no atu le ta ia Paulo, fia malam lama po ai Paulo. Ai fe ei mai tangata fe mai ua lili vau, fe ei mai lesi pito, fe ei mai lesi pito, o le mea utupu, ua lela ngona, se tala noanga, i le fe ei a tangata i le ita ia Paulo. Ai le ei kokong, ai le ko kia le kongi, o kanga kao le kale sia, tangata faa tua. To inga tangata fo ile le ola faa afa. E ola i tu tonu o le kale sia kirisiana. A la lava e maule lima i lisi mea. La lava fe mai o la lava ea. O la lava e ta fiofi i le la tu la fono. Lea leo na faino la tu manatu. Amen. Pa mai le tol suma lima. Wa o foi o ia i le ala fa api fai. Toi foi atu tol suma fa. Me ala langa mai foi nisi manisi tol lima. Fa mai ua o foi o ia i le ala fa api fai. Ua iu ina avae o ia ele au. Ona o le wha malosi mai o le motu o tangata. Awa ua muri mai le motu o tangata. Ma ala langa mai. Ave ese ia ia teia. Wa lili vahu mai tangata iu teia. Isi apostolo Paulo. A o le taitai la lea. Fa mai o le a taitai na Paulo i le olo. Ai ua fai atu o ia i le ali pule. I au. Pe tusa ona o fai atu se upu ia te. Vai le toa le apostol. Vai le toa le toina. O le la ave le taitai Roma lea. E ave i le olo. E fai ai ia se tala noanga e winga. Ia ele o se wha amasinonga. Ai la se i fai ai se investigation. So isu ei po le ale mea utupu. O le la au. Taitai ma escort atu Paulo pe. Taitai pui atu Paulo e ave i. Ai fa mai Paulo le taitai. Sir, e ma fai ana nei se I fai atu sa utala I le vaanga le FA mai. Can I say something to the crowd? Whenga whau sa ukala I lauri ia. Fa mai pe tuson o fai atu se upu ia te oe. Fa mai la ia lea. Ua fai mai o ia. Ua e loa e ale upu eleni. Vai. E fai atu Paulo e fa mai le li. Ai ke loka ukala eleng. Ke loka ukala eleng e ki fai sa utala I tangata. Ia ai mataulia. Ola ele uni tangata lailo le leia e Paulo. Ele uni tangata eleni ia akongo life kau kalwa te minga le ngana eleni lai makwa ta tele ma tautala I fol tele o tangata iutei. Alailo le leia la apostolo Paulo. O tangata iuteia e tautala I le lato ngana e Peru. Falongo la mele la o ia. Fa mai le tol sumalvat. Ele oe e o le tangata I kupito. O le na fa tupu le fo vale ona o po o mawai. Ma taina tangata fa sa wai to a fele vau. A ua e fai mai, a ua fai atu Paulo ia teia, il tei aulea, o a u lava o le tangata iu teia, o le taso I kirikia o te sa wai. E le se nuu fa atau vaalo o nuu, o te ai o ia tua ia toe, tu mai a te au se avanoa, so u tau tala tuai I le motu leo tangata I fe ei mai a. Fast fulu. Ua tuu mai foi e ia tau. Le lau tuu lea vanoa. Ona tū leo Paulo. Fa mai luka. Ona tū leo Paulo. I le ala fa ape fai. Lo ringa ua ele titi. Wa elevate wa alu ilunga le apostolo. Ina ia se I loa uma mai ele motu o tangata leo ia. Wa el to inga le ape fai. Fa mai la ia leo. Ua talo atu lo na lima ile nuu. E talo atu le lima o to ina le nuu. Ai whaalongo la ile mea tupu. Ua matua whaalolongo. Leo to e saule upu le whaalolongo. Ua file mu o le se pisa. Ina ua tu Paulo lunga ma siilo na lima. File mulo. Whamaila i leo le whai unga. Ona tautala atu leo o ia ile upu e Peru. Ai se alanga lailo e Paulo. O kaka e Peru ia. I le mga umia ia se wha e lengi.
E foi mai le li ile o Paulo le kupito e tu Paulo le ai o ke sau mai taso. O ha o li uteia. Mai kirikia lo nu lo utu malo. Se o tau tala, se fai tau tala. Tu lo malo si o le lima le ai ma se pisa. Alala le meu tu fa mai o matua fa lo longo a o tau tala tu lo Paulo. Fai atu lana fa matalanga e tu so lona tu wa inga. Ile ngana lava e Peru. Fa mai ua fa pe atu. Ia na fa ngata i lole inga o le tatou fa matalanga ina aisa ole mata upu e lua nae saua i lole fa matalanga ole fai atu leo Paulo ile motu o tangata aisa i tatou tala noa ai ile va yaso lea la ua o Paulo i Roma o ai Jerusalema sa nau e fia o iai a le ua o atu e sa o le lei perfitanga e lua valo angam perfitanga na o mai a teia e sa wai na o ia popua ngatia a le a o i ona fa msnonga fa salanga ma meo la o le wa mata ai tatu te fa wawa i le tala ya Paulo i le vai asolea si o lava i ona fa msnonga ya mo o lo le fa e lo Paulo fa tasi mai si pa ngota to tele le va ya malu lo i Roma fa tau nu ulona lana mo mitinga e fialu i se pania ai fiafe Roma e fiasi e ia le au uso le au cristiano o lo iai tonu o Roma. Ia, ai si o tatu tu e fo'i la nga ile tatu e kalesia ia tatu tala noa mai ana nei. O te fia tala noa ile kalesia i Filipi. Awa o le kalesia le Filipi. O le tusi mua le a Paulo mai tu tonu o le falpuipui. O le kalesia i Filipi. Le umana uta ua tuane la. Uman tusi Filipi tau sanga la vetasi. Tusi Filemoni. Tusi Kolose ia ai o te sanga e so ai le ono lua na ftoa tusi Efeso a o iei lava Paulo i tonu o le fale pui ale tusi la le Filipi o lo umang tatu tal no ia Filipi na maua Filipi e le malanga lona lua Paulo ne ana tau o le si mea e vala au mai le maua le whaalinga e Paulo fa mai le vala au mal tangata tu mal tangata i mata fanga i tonu o Filipi ia matalo talo mai e luatu no lo latu mana o mia i lato e luatu ai Paulo malana o malanga fa sanga lo sta i Paulo le nganga ma atu e lo i Filipi ma maua i loa ia le tia ma fale pui e ina ia ma penao na fai ele va venga ele tua ia ma fa o leina ai ia le leo fale pui ina ua matala ia fai tutoa te tala no tanga ai uai ua whaolei nai ia le te itai e ai le tangata leo fal pui Filipi la lea o inga la le ua pasi mai ei Paulo a o lea la ua tusi Paulo a le fesili o lea le mafuanga wai so se tusia pe on tatu ta ua mua so se tusia e tusi tono le tusi paia e ei le purpose e le mafuanga e le tete ia tusi e le mafuanga wala en tusi a le tusi nei Filipi, au iei Paulo tu tonu le kalesia. Ai no o atu le tangata ingo ia Epafara ma le mea alofa tupe, e momoli atu ia Paulo. Au iei falpui. O le tusi la Paulo, e momoli atu ailo na nganga whaafitai ona o le anga le lei, ma le lima foai, ona o le ngā luenga le atua. Ta afitai atu ai tusa o le ua o mai Epafara ma le mea alofa, ale na faftai atu ile mamalu le kalesia tu sai mal seleni pa ia le wo mai ai wile ole mata upu au tu la vole tu sile ne Paulo ia Filipi usom tu va ia e moni la vole tu si faftai non melof ai ole fata waina tol tu sile ole mata upu le winga ile upu le ole oli joy or rejoice. Aisa, na sau Epafara. Ia, ma maua le whaamatalang. E ele vesi la e vesi tono le kalesia. Whalongo atu Paulo ile, tele o le fese se inga o le auso. Ona o finaunga ona o awa onga se tu tono le kalesia. Ma le
Whalele, mamana mta upu sili. E siri atu le tele o na tāua o le upu le nei oli. Fia, sa o loto i tu tonu o le tusi le nei a Filipi. Nei lo sesi lava tusi tu tonu o le tusi pa ia. E o lava i tusi te tele. Aisa, o le autu o le tusi le nei, o le upu le nei, o le oli. Be ana utaua. E whaalua se fulu ma le tolu o na tā ua le upu le nei o le oli tonu o le tusi lea. E alanga la o le tusipai wha Britania, e lua upu o lo whaonga ina mai o le joy, ma le rejoicing. A le tusipai wha Samoa ia o le oli. Ia le ngata fo leo le fia. Lua sifuru ma le tonu. Ringa o le autu o le tusi le nei, o le oli. Wa avea le fevesi ai ma le vevesi le tupu tonu le kalesia. Ma le mea, whaima mea ua, le maua ese oli ma se fia ma se ngā lulue sa o loto i tangata i tu tonu o Filipi. E tusa ma le talan sauma e pawhara e mamoli a Paulo. A zato wawaaila i le tusi a Filipi, a mata mai le mata upu lua, whai upu e lua. Whai mai ia wha ato o toa mai e o tou lo oli. Whai upu suma leono, o lo tā fia e o tou le upu le ola, e whai lea ma mea o te oli ai le aso le lii. Mata upu e lua lava le whai upu suma le fitu, a whai fo i e wha malingina lo toto i lunga o le taulanga, ma le ngā luenga o lo o tou whātua o te oli ai, tātou te oli fo i whaatasi mau. Mata upu e lua lava. Bye. Le la wha ono nta ule, le oli le makaha upu lava e lua aele i o atu isi mata upu. Ta upu e lua le wha upu e lusu ma le valu wha mai o lea wā tili ai ona au wha ata alise ona au ina atu o ia. Ina ia o tou oli pe a o tou toe fei loai ma ia. Oi lea la alu ma le tusi o le tama o Timoteo. Tusa o Epaphroditus au ma ia. O Timoteo le la alu ma le tusi. O le whaipu e lusu ma le iwa le mta upu lua lava. O lea ia o tou talia ai o ia i lea lii ma le oli. Te roa, wha au tua oli. A le fisili la mo tātou. This is a challenge for us. How can somebody that are living in a restricted life talks about joy and he charged to the people to the people that are free outside. O Paulo le ko kongol fal pui le sai ki restricted kongol fal pui. A le tala no atu Paulo. E a popua i atu ma fai atu. Ia outou oli. A lai fai kangaka o lai sa o loko e lo fal pui o lai free. E la alkae au aru fai langa i kofe aru fai ngā luenga. Lai free e le o loka ina po sai tia restricting kongo se no fuanga sai tia pe o Paulo. E fa pe feona tupu le mea. O le tala noa mai o Paulo mai tu tonu o le whalpui ile oli talks about joy and rejoicing while he was in the restriction of the jail in Rome. Tawe feon tupu le mea. E eilo o te tonu. O le oli o Paulo. E sau mai le nofo ali i o le atua. The joy of this man came from the throne of God. Au fafoyo. Ia le melanga ia. Kawe misa ai sea. Wale se oli. Wale se joy. Langai ese ale oli ese le fia. Joy is different from happy. Ole happy, ole fia. Ko ai fia pe a yesi mele le tupu. Ai fia pe a tere lola uselengi lo account e fia. Manga ia lole me ai le fia. E lo se tala manga ia usau ia joy e fia. It depends on the circumstances. Depends is situation.
depends i facts i mea ai ai le tino. A ole upu le oli. O se mea puna. E puna. Ai se an mea lenga puna. Leanga foi o le mea le nganga pa ia. O le mea lofa le nganga pa ia. It's a fountain. It's bubbling. E se puna i tu tonu le loto o le tangata. O lae ola i se o langa e fia i le nganga o le tua. E ola i se o langa se o langa e fia i le tua. E fia i a fionga pa ia le tua. Pe la o Paulo. O lai sai tia le nofo Paulo ele o sa loto. A olona oli. Ai kala ngole oli. Ai sa ele ti painting ale oli o le tangata ke usiano i meo le tino. Pe sai tia, pe sai filifili, pe sa oloko i kua lo fale, e tupu ale oli le loto o le tangata e fia i le tua. Tupu ale oli, ai sa, e puna. E puna i teimi uma, ai sa e puna mai le nofo ali o le atua. Langa e sau mai le atua o le tātu oli. O le fia. Ia nga, se longa e, ma ial mangongi mar sapsui, e fkoa ai fia lis kaka. E a lau mai lol mea ai ngā le alaisa pe ngā toast, ia. Pia ai koa, ia ai leo ako kore fia. Inga i se mea e kaum fa fia ai tātou. But joy, e o ale teimi e te kriva e te tangi ai, e ke kangi a oli la tutonu ia toi, e puna. E te tangi o ngole mafutanga o toi sea. But the joy is still activating inside your spirit, kongu ia toi. E sel tā ua tele usum tua wafin. Ya. Mane pe atala tu lol tatu leina le fiafi lo vatu o to sfuma liminute ia ona uma foi lol tatu taimi o le tatu fia tal no ia filemoni ia o te loa ale atala tu tatu leina ia tal no atu ia e se ta o te le nei ka le sia i Filipi ma le lato ma le autu ia le usa tatu walau ia fatalo fatu tatu walau talof lava fala sua poni Antonina talofa ia Joeltina malole so fo maua malo foi le lango mai malo foi fa malo si tato pukala me mana ia tele mta au pune tula le afia Yeli afta i tele mo fa mana mai no afionga ni tua mana ia fata ue te au fa mana manga o le tusia Filipi ia no le fa afta i no me alofa ia pe oli fa autu ia Querer kawa misa con le kare si o aru oli a Aia, ele me foi necessário para o pão. Monia, ai amuia foi nem apostolo Paulo. Ia ne tusima o onga e au mai fatu tele ele la ngona tangata ie. E uma no fiele oli pea o itami o mai fafita. Ai fafita tele la vai la sunga poni moni. Pa mala manga o ni muta upta u. Estele au ngai atia uia. Tai. Molia tia nganga fa tai nei foi aso tu so tato muta upu ya ro fangia pele atua nga fo wa ipele ma utele la sunga awalava le vislo soani fa mala ana fionga ya imatu ne ya no sia o lo fia mala ya fionga ya Yeli aya manuia tele la va ne ya sia fi manuia fo na luenga o tutoe ia manuia foi malo no ngari po lo fati poni fa pe foi sa o tu me foi fa tu fa se foi poni manuia le afia aftai Antonina aftai lavale vala mai mana ia lo fina ngaro ni fia tatu to fila foi leva ia so pe ali se lo ma losi fa so foi mo le taimi tina ia fa so foi ia fatalo felicitas volau talo alo va fonki alo volau Vamos a Antonina. Ya. Ole la vai, manguia fa kai ko le mo mal por kala me le ko mai ai. Oi. Ama vai lo ko minga. Oi, está lo fai. Ya. Fa manguia le ko ai la sunga mal. Fa o mal nga ruanga mal o. Por ko ngi ya so ka ko por kala me o le ma o mai. Ya le si fa kai o le lo. Fa manguia le ko ai la sunga le ri. O
Folfolinga upu folfolinga so ya fongia ya koe upu pupuinga lo fonga. Tailava. Ongi. Ya. Wala por kalame wala winga oi lo fa ku farkua mango falo. Lafti tele lava e te o te male. Au vai em whaiona e toi whaafonga le tātou por kalame. Whai se walo. E sua Facebook, ia. Toi whaalongolongo le ai, ia pa mostaini. Ai alofa tele atu ia te o te maa. O whaia soifua. Ia, wha soifua. Wha soifua. Talofa le start for out. Talofa. Hello. Take. Le kau le longa koe. Oh. Ya, nga. Ya. Wa, wa mai oi. Ya. Para paso ni este. Ya le, ya ka ko pai por estar ya nga. Ya, mai lo paso mai para uno ko karanga me di ka puri. Ya que fai ai pode aí. Alma ya ro como karanga mai le ko kakala iku. Ya. Ya le. Apple. Ya. Pe ko la ko me le o paso mai le me ko pur ko ke ni yo. Yoi. Na. Ko ai ko so le me ko mai ko uia. Langa o le tele o lau whanua o iuteia ngai o le mea ka o iuteia. Lea e no nofo ai ia tangata ia Palestina. Ia tangata Mosalemi. Tangata ue sai ngō momoa o tangata Filistia a le ua. O le latu i ngonga sai momoa a le ua ue whai ngoa tangata Palestina te mingei. Ia lea inga kui e Israelu i pomo ma o le kau kukuri e se langa o ngu uma i e o le ngu lea o kasa e vevesi engi o le nuu fo i e belong i le territorio Iuteia. Yui, sa o le aro so o pe aro e si o pokalame o ke a. Ia. O venga le kokuma kukuko. Ia, la. Lo ke maka e ko aro ko aro. Yui. Alo ko ki kiro kwa so fa mai le pis. Ia. E ki le mu ai mo sangi ko nga mo fe ai o. Ia. Talo lata ho inkago koe falo koe amalta tu po klame. Me aso e tupu yaso ngatai. Taua. Ma loa, ma kaya so poni kaya mole po klame ngeti. O maltaunga, malulu. Sekia yo pedela ya malulu. Malulu ya. O le ro pale ko ya le mangu ya me. Ia le tua. After I lava long mai. Lo fatele atu ngai atu am so for tua ai walo. Lo fa kuponi. Ya, o le lei, to fela le vai aso, take. Ya, so foi. Ya, fa so foi. Fa so foi. Mo ya, to don't fai mai, e nai tatu lau ia. Tau whai mai au toi mou atu ia. Nai mou lea mnoa, walau mai ei, pia mai so finangalo le tātou mta upu ni fiafi. Ia, wa lea uto e hiba tātou minute i e tutoe. Ia, tātou whaawau atuanga e lisia tātou tusilea. O le tusilea Filemoni. O le tusilo na lua lea Paulo na tusia e tutonu o le whalpuipui. E amatau lia foi. O le tusia Filemoni. E o mai isa o onga mana ia le matango fia o onga tātou te maua mai tono le tusinge Filemoni. Sta mai tusia. Oka. Ai mauai le loto wha mangalo. Mauai le faise le lenga. Manu o ele ioti se sio. O tangata e tō lua ia le anga le vaha. Le lenga. Reconcile. Ia le ngata foi lea. Le whata ua le upu le neo le alofa. Ta upu te tele anga lo i tonu ole. O le tusi nei e Filemoni. O le tala e whata tau i le tangata foi lea o Onesemo. O se tangata polonga. Na sola mai o ia mai lona matai lea ingo ia Filemoni. Ia matau leo Filemoni e nofo tu tonu ole nu leo Kolose. O Kolose ele i whatu ina e Paulo le karesia lea. Wa lewa uma ia le tātou talanoanga i malanga e tolu le apostolo Paulo. Tātou te le i tā ua le nuu leo Kolose. Luinga. E leo Kolose na whatuina le ngā luenga lea. A o so o Paulo na maua i Efeso.
o le tangata ingo ia Filemoni, ma le tangata ingo ia Epafara. O tangata la ia na fiso soani ia Timoteo, I think o Timoteo, ale o Timoteo sila. Lea na lato, pe o lato ia nga originating nga pena amteina le kalesia le Kolose. Inga o le tangata o Filemoni o tangata e matua whaaleanganga, e maumea. He's a wealthy man. Ana. Ua sola mai la le li le o Filemoni. O io Onesimo. E tau wha mamao e se mai ai malona whawhitau. E sola i Roma. Ia, o le mea ngana tau tui loa. E sola ona o le mese sena whai. Tu sala ua sola e se malona whawhitau. O lo sola lava malona whawhitau. O la uloanga ia le sola len sola ile atari ile. Na sola e se mai le whawhitau li manao ina i mamao e se mai ma Filemoni. E leo mai loa po a mea Filemoni mea tō tino o le ainga o Filemoni na awe whaanga ngā e le tangata nei e lana au na lea po le polonga. A lela ua sola i Roma, na whapea e mamao e se mai ei ma le whawhitau. E peo no whai atu. E ngalo ia Onesimo, o la la vai sola mao na whawhitau. A io la ngā upu fuelele, you can run away, but you can't run away from yourself. E mawhai onga e sola e se mamaua, ai le mawhai ona e sola mai ia te oe lava. Ai se ngā e te alu ma le whawhitau, se lo ngā e fix le whawhitau, o le au tūlanga leo, le tusi leo, o le apostolo Paulo, o le tau fixinga po le tau fō ia ina o le whawhitau li. E na ua aluatu le tangata lea, o ne se mo whamata latu le mea utup mantua. E o Filemoni, o se tasio o tangata o lailo le leia e la apostolo Paulo, o se tangata au ngā tele, o se uso ia keriso, o se tangata e le lei. A e lau elo e Paulo le matua sa, o matua ti ngā lava o le loto o Filemoni, e tusa mo le mele na tupu. O le ale mea na tupu iau ne se momolo na mtai Filemoni. Ia, le umo na tātou o tala noi. Ai si au te whaat, sa wha moe moina e Filemoni la na polonga lea on semo. Ma tuu iai whaatua tuanga o mea umo e lona whale. Ai mumuli ane. Na ave seina whaanga o ia on semo ni mea mai lona whale. Na su eifo o sola on semo ile ai o Roma. Ai seana sola ai Roma. O Roma o se aitele e whaingofio na lafi e le tangata. Ia masala po Amerika e whaingofio nga e lafi e. Ia, la. Mai a leo ni nai masina pe 5 pe ono. O ne semo sa i tono Roma. Ai maua i le ava noa e whaalongolongo ai. I se tasi o onga po o se mata upu. Le apostolo Paulo i tu tonu o le whalpuipui. Te mila o tuli le whaasalanga o Paulo le lua tausanga i tua inga se seia na ave tangata i utei anga i Roma. Ia e nistu su singa nisio skola o tuspa i e whape o Onesimo. Samoa i whao leina o ia i tala inga Paulo i Efeso. I lana malanga lon tolu wha misionare a Paulo lea. E whapela se manatu o nisio tangata skola o le sola Onesimo i Roma. Na alu sa o lava o ia. E sa ili lon ta maa whaale nganga o Paulo i Roma i le whalpuipui. Ai tō tele lava skola e li lifa o lato manatu e whapea. Le ai ele i wheiloa e mua lava Paulo i le tangata polonga ne o Onesimo. Se ia whato a wheiloa i ai le whalpuipui ma wha o laina ai o Onesimo i le launga Paulo. E le tausanga le ati a ono tasi. Le ngai sau le tusi a Filemoni. Ta mua lona whai upo sifulu. Mai o te ai o iatu o e malo uata li o Onesimo. O le na whānaua e au a o noa tia au lona winga. Na whato a maua e Paulo Onesimo i tutonu al whalpuipui. A lai noa tia. While restricted. Na. Leo ngani atu la Paulo i a Filemoni. Whai po sumaltasi. Mai sa lea o ngā o ia te oe. A o le nei e o ngā tele ia te oe mau. O le winga
o le whamatalanga la apostolo Paulo. A tonu o le teimi lea na whai e le tamal nei le mese se masola e se mai ato e. Le ua lea o ngai ato e wa le ua e se mai ato e. A o le teimi le nei. O le ua o ngai ato. Ai o ngā fo i ato e. Te utala Paulo e le tūlanga o le tangata o le uso kerisiano. O le tangata e iei le loto wha mangalo. E iei le anganga e whaise le lenga. O le winga o le ingo le tangata nge o nisemo o le au ngā, useful, tangata au ngā, profitable. O se ingo ta tele le tūlanga o me tau ta vini, ma tu tangata polonga, o se tangata ngā lue e au ngā. Ma o se o onga tātou te maua mai e le ingo ne o nisemo. Sa le au ngā o nisemo a o polonga i a Filemoni. O le ato le polonga, uso mtua wa fine, o le ato le polonga le tuspaia, o le polonga i le lalolangi, polonga i le angasala, sa nofo polonga i lalo Filemoni, ringa sa slavery, sa polonga ai, o le ato le nofo polonga o le tangata i le lalolangi i le angasala. Wa le ai se au ngā o le olanga o le tangata a o polonga, mo le atua. A o polonga o ia Filemoni, sa le iso na o ngā mo le atua. Inga, sisi whapunga, o le polonga o le tangata i le angasa le lololangi. I le teimi lenga polonga ai, o le isa o ngā, sa le isa o ngā mo le atua. A o le teimi e mau ai ke riso le tangata sa polonga. I lona o langa, ma ua avea ai o ia masetasi o tangata, ua matua i au ngā tele mo le atua. E au ngā mo le atua. Ai au ngā fo i moisi uso kerisiano po isi tangata. E peila o Onesimo, o lea ua au ngā, whamai Paulo, o lea ua au ngā o i aisa, lea la wha au ngā lo na o langa mo le atua. O omal taiming polonga ia oi. A lea ua au ngā ia tau. Ua au ngā fo i a te oi. Ia. Te alo lea whangata mai nā, ia le tātou tala e winga i a Filemoni. Se i wha uma i le vai aso lea le talatalaina o le winga ma le autu o le purpose. Na lai o na tusi fo i e Paulo le nei tusi mātanga o fio se tusi lei titi. Ai maua mai e ni o onga tā ua mo i tātou i leo langa ma le soi fuanga o lo tātou i nei. La whasi tātou te talo. Mātou te whafte i atu le atua. O a leo wha umaina la mātou Paul Klame le nei fiafi le manuia. Hafte i la upu. Hafte i lo feta lai mai. A o onga ma me uma o mātou whalongo i ai. Le tua aua nei. A vea o se mata ua e pa u. E lea o ngā i lo mātou o langa whale nganga. Ai a vea o se mata ua e o ngā mātou te pu e masapo ina. Ma o mātou ave, mtalia, whao ngā ina. Le tua le tā ua o tala whaasolo pito, ma tala o mena tutupu i au auna e maise. O le alu o le whainga o lau ngā luenga i le amatanga. E lui tau ai lo mātou o au auna le nei vai tau o mātou iai. A mātou ngā lulu e ai mo lo fina ngalo. I so se vaenga o mātou ngā lulu e ai. A inga, tonu e ka le sia, whala popitonga. Ia whaia lava lea mo i mātou. Mātou wala watu se i whamnuia i au tangata le nei fiafia mese la tau o e olo mātou mafuta. Tau sia i mātou, le ngata o le nei fiafia al nei vai aso. Mātou maua se vai aso manuia mātou toi whei loa i le vai aso fau le manuia hevi ia pe oelo mātou tua. Whamnuia le pulenga le Radio Samoa, le ngata o le pulenga le au whai ngā luenga. Te te atu lo mātou ola, le ngata o i mātou ale au whai ngā luenga nisi o ngā lulue. Tau nuu saonga le mui ainga. Aivi ia pe alau fio e whau vau. Nā le mātou talo. E alatu ia Yesu ke risolo mātou li ima lo mātou whaola. Mātou walau atuai. Amen. Ia, sa mōr tātou Paul Klame fo la leva ia sol tutu lo penga le loto. E le whamoe moe ia. Le a tātou to e whei loi foi. I le vai as fau le asong fua pe au li atu se ola ma se malosi. E mo nei teimi. Wala auto au na lei poni foniti fa soi foi mo nei teimi. God bless you all. Slava fasu mo fitu ina pati o to lima o to uma. Wa batu le inga ile tua. So we are
let us put our hands together and clap for the Lord. Clap, clap, let the praises go up now from the house of God. Hands up, all you people who believe in Him, give our hands for the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Besse, besse fogo, besse mai, besse, il besse fogo, e via le tama, le asso fogo le lotto e fama ma, usu ilo leo male chitarra, alanga male leo ole sa oloto sana, alanga male leo ole fia hallelujah. Let us sing a song together, sing praising the Lord. Sing along, let the praises go up now from the house of God. Let's say it's a new day today, celebrating the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Siva falenanga, siva mai, siva falenanga, e tausa afia. Siva ai taula iatu, olo to ilunga, olo ta fa afia fia, ina le tua. Alanga male, olo sa olo to sana. Alanga male, olo fia hallelujah. Let us dance all together, celebrating the Lord. Dance, dance, let the praises go up now from the house of God. Turn around as the Lord is looking out, smiling at you. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Dance, dance, sing Jesus, hallelujah. Chapati chasibali, pachi lali, ina pachi pachi, ocho lima, ocho malava, malari ina, Maria, alalanga tuia, ile tua letama, alanga maleleo, orisa oto sana. Alanga maleleo, ole fia hallelujah. Shout aloud, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Alanga maleleo, ole sa oto sana. Alanga maleleo, ole fia hallelujah. Ole si fonga mantango fiele na sunga le whawhiangainga pasta poni fonti. Ia wa tawalunga toi foi malana pol kalame pe o nei ele nei vaenga le fiafi. Ia ole asonga fu ole teimi masani ia male aso masani e whapenana e whafonga mai ai. Ilana tautua ala le tātou pol kalame o le tu'u le upenga i le loloto. Ia ole nā pol kalame e mwhaion e whafonga mai ai a fiafi o songa fua te tasi le tau le valu. Se ia pa ia le afo leiva i tu lama le afa tātou pol kalame le nā ia e tele ai le oa male sosia e te maua i le neia fiafiala lea i le afionga pa ia le atua ia o loua whatamana o le a laiona le maua ni vaenga e pitu e silio na e nau iai
ia whaolea suani mo le lausa ilinga maise lauta pinapenanga ia po le lava se vaenga o lo whapena na whaonga inai o i tu tonu o lau i kalesia. Tātou proklame lana mwhaiona e tanga o te viu lungo le tātou YouTube channel, maise le tātou Facebook page o Radio Samoa. Ia, ona e toe a mata ilea ma e whaalongolongo ia ma maua inisi vaenga o loo e fia malamalama ai ua misi. Ona o le tele o lau pisi nisi o fufuanga maise o nisi o proklame whaanga solo. Ia, whaaftailana au auna, whaanga avano ina o lona taimi, ia meisa le tātou porkalame anga leile atua pui malavea ia fula na fa malolonga ila na auna ia ile malo le tino meisa fole tulanga ile fulu pe ona tau fa fonga mai ia ai ono le swing o le tau ia pe ia fa penata to uma ia ila na fa malolonga ila na auna fa fuisia le malosi ia ua fe amunga luenga pio na masani ai. Taol valu le fiafira songa fua le vai aso a saula am whaiuna te mo sesi whapoponga o le tātou pon kalamele na mailan au auna pasta poni fonati. Ia pio ne elni ia fiafi whaftai tu fwoi na ia tātou womana i paanga o lo mafuta mai lunga o le tātou pon kalame a lofa tele mo o tau manu ia fwoi malolonga o le nei fwoi vanga o le fiafi. Luas fulubiru te na tā leo le tula se fulu. Umana mea o oe o la ufua rosa o te whaatu saina o oe o se tio a tamamora Fia tau atu o so ulangona le tama futanga ma oia so uma tatele fia inu ini pua puanga mani mea tinga sao ia oe uatasi ilo ulotoe ole lunga olo ufa amoe moe olo ualofa etu maupea ele mafai ona toe fata fea oh alava ni mea etutupu mai leta mafutanga utelefa avaivai etuma upea ma oelo au e oi ile favavao oso finangalo maso uloto o se fatua tohto o omo omoga ia taunu ila taiwa faingao o utuina naunga ile mafutanga olo si uleo avea maofia fianga sauia oe uatasi ai lo john sauia oe uatasi ai lo ulotoe ole lunga olo ufa moe moe lo alofa etu maopea ele mafai ona
te lefa avai vai e tu mau pea ma o e loau e o i le fava vai. Fonga mantango fiele na se uso ya wata la uru manisi na fatunga pe ona ile tanto por klambele nei fu vanga la fiafina o te 5 minute ona tale o se fulu e ato pa foi na minute o tapo klambele ona tanto fa ma vai foi ile nei vanga la fiafi lo fantumo Amelia Micaele Selina Siosi lungo le tanto YouTube channel te Vinci Leona ma lor se fu manuia fa tele fatta si mai le ngata foi le fatta lo fantu le tanto por klambele fatua Mama Lola for the tea fa te fantasi mai ta vanga ya lo fatele mo otole ni vanga la fiafi ya Lupe Brown ya mala to telo ni tanto wo Lucia so ya kopo eti le ngata fole eti wati mai aba lo fatele mo otole ni fo vanga la fiafi Ua matango fielela Peana lepo Ua fafitilo uneiola Eo ona le alofa malolo se alofa matua moni se ilonga ole oti
le pepe o me aia e mamate u te fatali sei a fea nei e to fefe Leone one ne malesami ma fingota fe pula fi Homo lima ufama oni Tau tala ile langi Tatanu ali ali Ona me auma Hete tatanu ali ali Ona me auma Hete tatanu Nei whawhiwhianga le nā e taurunga tu i le tātou porkalamba le nei a whiawhi. Ia, mama moli e tuai ma le whaamtai, ma le whaamalo i le tātou atunuu ia mo le taliaina o le tautua le Radio Samoa sfulima i vatolu a moilo mota maru lawa le nei a whiawhi. Manuia tele malalonga le nei po. Ia, manuia fo i le ala whai i le aso atai au whiamunga luenga whrai tātou le aso lulu i le alofa maranga le leo le tua sausi whanua seu whaasoi fuia. Tā alofa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ile se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Seata ilunga ole fata e ai se la vea